Oche, joe fatalo fatu. Samuel au fita fa fonga neva ngo leso. Ia ina ua malwai fofo ile fiafi. I panga solonga o aso te itasi o vai aso ile nei tulangi o matu whapea o na nofo mau mawai o le tutua ma e unanga whai pea a le siufonga le taia fou ia o loo o winatu i le ai o Long Beach i le sete o California. O loo whapea lava o na tapena ia whataunga ma tā penanga ia o le sauni atu i Kirisimasi ma le tausanga fou. Teimi o whataunga ma teimi o tāpenanga ia o le ngata o le tangata lawa ia a inga o i kālesia o whalapo putonga ia a ua o mo ngeia i Amerika le titala noa tuai ia o whangasolo fo i tāpenanga o whafo o totonu o maota malawa iso se tangata, iso se lanu, iso se ngangana ia ai meise fo ia le pisi ai o whaloloa no shopping malls o shopping centers ai tasi i le tele o whataunga le te mile nei ia maua fo i la tau fto ata pena fto a vesi a pi e mafuli ata tau sa moa le melea o le tapena i le last minute ia o isi tangata o isi atunu a mese fo le atunu le au papa e au palalangi leva na whaita penanga tātou a ia pi o sia tātou a lea pini au e sia le mwhaiana se ia se sio nila lolangi i e pini au o tātou o le mea o le tu o mea uma i le toe minute o masani ai o tātou tangata te le lopo a whea e tu wai lea masani i toe a tapena lava ina ua toe a nina yaso o mai wha moi moi ia o winga na o le vaitau le nei o le vaitau o fiofo fo inga o le vaitau o le au mai a vatu manatu o langona ia o me alofa fe la wai la watu la o mai ia o manatu ma mafufaunga pe no fetu o le vaitau e vatu ma au mai a vatu ma au mai o mafufaunga wha le tuspaia, o mafufaunga wha tangata lawaia, o mafufaunga le vaitau la le nei ia pe o le tātou te wāwai ai i le lau te lenga o tuainga natunga whapea ia o le tātou te mi wai ulusu minuti te ele tula e lima ia e whiorolo fo ina i tātou mta upu whiatanoina i le nei tula fiafi lea ua whaasolo fo i nau mai le pongisa ia i mātou i le nei vaenga o le lalolangi. Ia, e le mwhātatu o le temi fo i ua whaofale ia a inga taitasi ia e sauni le latu botua fiafi ia e whapena fo i tātou tautua ma le au nanga lo wali ua whaafetai ilo sanga lo famai ua ilo atino ai ilo tau si pe amai olo alofa olo alofa e sili la valea olo alofa e sili la valea olo puanga o te sao ai i lunga i lo whaamanga lo mai
ai aua mi o se ua fai o loa lofa o loa lofa o loa lofa e sili lava lea o loa lofa o loa lofa o loa lofa e sili lava lea loa li ia whaamama lo nei loto whaingata ia lofa ia te oe talu loa lo famai o loa lofa o loa lofa o loa lofa e sili lava lea o loa lofa o loa lofa o loa lofa e sili lava lea Ioe o loa lofa o sili lava lea lo mātua tua whawhetai tele leanga lele. Whawhetai loa lofa e whasoa tausi ai I mātua I aso tai tasi o le vai aso. I le ala mai whanua le lima I a te oe ta o toifo e te leo leo ma marutia lo mātua ola a mātua iai le pōngi sā. Si osoa e le lao le aso fouma e whawhangu I mātua. Fua whata milo ia o le soifua ma le ola na e au maia I o mātou tangata ma e whawhitai ai lau fio I le au noa e li ie I le tangata ma lau mea lofa siri o le ola le soifua maua le ola whawhowina I aso taitasi ta mai whawhitai tele I le anga le lei unga ese whawhitai I loa lofa tele mai whawhitai I loa lofa fua mai whawhitai I le dongiola pa ia. O le na e li tino tangata ai lea ua mātou ta pena e whamanatuina lo na whanau mai. Whawhitai I lea whaolatanga e ala I le pepe o le kirisimasi. Na o a I na o I le tuunga mau. Na o I na o le sātauro ma o tuunga mau. O na o lau mea lofa I o mātou maua leola. Au laipea. I o mātou loa fo I o no mātou loa on sala mo I o mātou leanga. E li ie whawhitai tele. I lea whaoratanga na e whaia. Mo I mātou uma. Ia, ta mai wala au loa ngang pa ia e fio maia. So swani mai, tautua lua se tautua o se au nangore nei aso. Mata o putala noina, wha manino, wha marama, wha atua toa e lau fio so mātou le atua toa. Ia, o le mātou tatalo fio maia lo ngang pa ia tautu lua, le vai ma le palea o le tangata. Ia, ato ai, ia li o le masina I le tautua whale a o le tangata. Ia ngai malau fio. Fio maia lau fio le atua wha mangalo mātou se mo mātou tangata leanga. O mātou tangata solo mbuli, tangata fefe vavale. Ia whamangalo mātou umata mai. I lo toto pa ia Yesu ua mātou ore mawala awai. Amen. Ia. Ia di tatu nunga sa mo le ua te a ilangi ia le tatu whaftai ma di inga ma le whaftai o le whamanu ma le whanitanga ia ua whaia ia uma a vile tatu tāra sanga fo a vile tatu whasangi ma le whaftai o le whapolo ma le whamanu ia a ua o lo whapea lava ona
soli muli vai le alofa le lei o le tua ia ti o ma ia matatu uma no fai fu tatu dia manuia o le yaso le aso fiani aso sfuma tasi to e fa aso ia tatu wo foi a forni masi sfu tasi sfu malilima io ia o le whaftaila i le tua o avanoa io fai fo'i ona tātou toe lau fisila whai i le au ngalu le ea ia a pe fo'i ona a tātou manatu ne i nei whainga tu sa ele i lewa ia le creation le o tātou iai le nei vai tau ele i lewa i tu ai ngā mea nei o tātou whaia ia pe na sau ale Facebook sau ai ma le YouTube sau o maisi mau platforms ese ele leva tango su e po la tonu le termina ama tele Facebook masalo o lata ile se fu mo tu la tele lus fu to sanga ia perfecto ate foi mas fu to sanga sa se fu mo tu to o ia finga ele o se meto no ale ta o le mata isau o le tua e ala ia o ma lana tangata na fai so le o le mere tatu tino no forma o tatu fia whaiae, o tatu whawhitai whaiae i le atua. Ona o awa noa o wai le ma whai e sa mo masi atu o Pasifika. Ona ta pena tu i ngā platforms whapea, a ua launga ta sia o mai atu motu la iti o Pasifika. Le ata mamai, ma le ata mai o i lato ua whaonga e le atua e awala mai ai nei whainga. Ewe ma nei ia whainga. Nei foi mea o tatou o na amatai se tūlanga ia benefitai le lalolangi tangata uma. Pate ele whaia o na vese ai. Ma le tamu whai fo i o tangata e tū fo i ai ia lana fo i tau whaaleanga. Mani mea e whaaleanga i ai ia o platforms ni ele ni platforms a mai e afu i tatou te advertise hei ni whainga pio mani whainga i oi. Ai pe no fetu o le langa ia ma soi fo tatu te ui mai ia ile nu me la lua e lua lava me tatu te va ai o le le ma le leanga ia pe foi la ono tatu va ai fa pe na samo ile le mautonu o tatu tangata ile nei vai te ia le fu tu fa longo tu i nisi o tu o ta ma fai ban mai tapi tu pulanga la iti ile fa nga ina social media por tamiti a onga msalo por sifulua su fasu ono tau sanga na ua amata on inisi atu o le lalolangi ua tau mawhai e tapu le tupulanga talabo ia ono o latu whaongai na whaale tatau o tu inga platforms nei ua ale vai lau tele ai ale tangata io e mawhai ona whaalau tele lana ba ai ma ia ilo ai e maualunga le tāua o nei platforms pe tai ia ua whaonga se pio no whai atu e lava au tangata latu te whaonga tonuina e fo i latu te le whaonga tāua ia wanoa ia manei tu ai ngā teimi whape nei ua alu atu le nei vai aso sutasi subosu tosu fasu lima afal masina ia matatu fasolo to elo fo ina le to feitau ma le uma feitau masina le tatu feitau vai aso ese yo on tatu feitau aso ia ma feitau tula ia matatu tu vai lo ile aso tau poina ia po le aso luas fu ma le lima o le nei masina o tatu failo ina le lalangi atua e fa manatu ai ia le soifu mai lo tatu ni faola ia e ele tatu nunga sa mo wa mea wau iai au tāpena ngā whapiolete mafuta mai samo. A whapiolete mafuta mai lu tātu atunu. Malotu tuatasi, o painga malotu tuila manua, o a tāpena ngā o iai ile nei vai te ia. Tam whai malie, whai le mu, io ni te fo i wa satia se olo se tasi, i nei
toi taimi manai toi aso ia ai tatu tili o atu i aso taupoina ia maso o loo whapea ono tātou tapo ia watu ma moli atu i elo soifua ma lo wola i oe. Ia, o nei. Ili lo whamatala le tu i ngā o le aso o ana nafi ia o ana neila. Le whatoa mo mai ai ua le maua so visa i oe. A ua ta pena atoa la malanga mole o te tuua i California i le aso sā. Le aso sā o le asa nei. Ia, sa utam whai ai nā nāla umalanga fo le lu utam whai te alu surprise le matu ainga o mapaanga i New Zealand. I oe, o le sala le tu o te malanga i peitai. Ia, o le la whatoa notify mai au. Ia, o lo visa whatoa maua in 3 weeks time. Ia, o le visa fo le langa o le te whangai na lava lo passport Samoa. O te whiarwa iai. Ia o le whaingatala na me o ka disappointed na filafiafi. Mena na tua iela o pokala mena na fi alu le aso whiarwa i alu i le i travel agents alu i le New Zealand embassy i totonu i Fairfield. I LA i Santa Monica i whai telefoni ma le immigration na tātou i New Zealand. So ia o ta fai mai foi la po le purpose malanga pese le emergency ia ta o tela emergency family ai le se emergency na mia ia o le langon pio ana tu la malanga fato a te ia ne ana o inisila ile ia peta ia ua don foi ese si me wa mafuai ona le mawalo visa langa wa o te wherua i le green card. Ia, ele whailano ana whapese o se citizen i fo le au nei, te wherua i se passport America. Ia, o te loe whauiala o na visa in 10 minutes. Paule na ten. Anyway, ia, pei o nai vaenga na ua sātu o te alo la umalanga i whase price, ia, mātu fo i ainga, ia pita ia, wale taunu na latu. Io ua le taunu le taimi lo la pa antu te la tu le tai o le sa io ia atu ina me le la tu ai mama tu skala ki antu le la tu fa una mare so malanga io ia una si fu la si taimi ia pula fu si taimi o la fa taunu ina ia ai amnia tu Christmas si ma tu san fo ia ilo inai yo matu ainga New Zealand yo marilia wale e tau le taimi o le visa ia ma uma da pen dongi de pasese ma fai me ia o te look forward ta la o le so sala malanga yo sani yo to lua so o pia na fai atu ai lau i matu ainga aua ni tau talasis eu o tamiti ia no fai lang o tamiti eu tu le fape where's your grandpa where's ia fapena ia pe ia o winga ra ia o le fia fai surprise ia le wale tau but maybe some other time wale tau i le terminate ia uma foi lota fia langa se fai po le lango le feme toru masina toru vaiaso umi ia e toi fata o tale lo foi mo toi foi ne visa fa penis io ia anyway fa pena pi o plan na ni weekend ia o le tonu ia ona ua o turanga fa pena o le sore te miore tatu tu por kala me fo ia maleli o leota le wo fo ia ne i New Zealand le wo tu fo ia ne maila na te ro le atilela ia matala maila na fainga malanga ia ma failo mai fo ia le tulanga o lo iai ia lo tatu tu
ua te pepole mo le mau io ua te pepole io na ua fai la madia ia ua fai la surprise fo le ma le leila sona na fi o ka amilo sole ai atu matu 3-way calls ma immigration o to New Zealand sole ai eu ka fai io solo ka ingo sole ia a ona nei ala na nei le lua nei le o uli na finalize ai wa le maua le visa le maua until in 3 weeks time to am fai ona mawai ia ia se temi pule no fale ia ba le ola tatu felo nisi at malia la uta tam fai na elenga io na o pape ai sina i ua no toe wala au atu lo i sia paanga fo ia tu pa i fa sis fa mon ia sisi fainga ina si ekolotua i oi o ki a ko i ngā mali se pricing tu e fai se manu te ia o tu i New te o tu i o ki lani e wai ia atu no fo i sisi taimi ia e fa tau nu wai ia lo watu ia matatu filo not now not next year maybe some other time not now ele o no po la tonu ia te mitatu te filo io ia a o lo trip la o te aluatu New Zealand no waswa e lo le Samoa ia ona of tue fo me lo le Sam i Americani ia ai o le ia faftai le tua atonu e sisi po sisi mafuanga o le Christmas ia ai pe o le mea lofa le na na i tamaiti fo ima i lo la fero i mor Christmas ia le ole tarfiangai ia mo tau o watu i la invitation au mai i le fai puiponga ia asiata ia te role la foto peta wale tau nu ura malangatu i le fai puiponga la fine ia ia ile tari tonu ia lava o mai kirisi masima le tau sanga fo ua ele o fai titia tala o mea o lo tula mai i lo tatu atunu pei o lea ua pei o lea ua mai le tala fo le pei lea ua fa malia ina le fa masinonga i le whangaina e le sui palmia ia e toe lupe ma tui loma whaamaliaina i lo la whangaina o le se laua whetala e tutongi e whaasolomuri e tua ia le la tangi o le whainga palota i tasi vaenga tau o leo tatu tilo iai ia ma pe tasi lea popo lenga tele o leo ua nga i nau tatu va aia i lunga o penga ta whailangi ona o tūlanga o whaaiunga o whaamasinonga ma wai e leo se mea tele e leo se mea telefo le tatu te ono whaapopulei nai o le tūlanga o le
o me vole le fape tatu te tu ia ile tu tatu te tu ia ile tu wa pi fape na wingo tatu tangata ha lo fape ia pe su ese mea su e wole mau i tai pe foi la o le tamale su e nei le na mali wai tama titi foi la le ia tua pe o fa solo na fiu su ia pe foi la fa longo tu nganga le ia tatu tu ile tu ai o te tali tonu e le fape na on operate le tua pe foi la me o famsinonga famsinonga ia ua tatu whanongongo ia whai unga ia ua mai i meo results o famsinonga ia tatu whanongongo ia. E lea nga fwoi tatu tua ia ma whapea ai le leia ono tatu tu leia le isi lea. Ina i isi awala e mawhai ai. Ona sangaton ia taipei lau le isi lea i le famsinonga lea na sa whai ai ia le famsino sili. Ia ma le faipule mai lalo malama. Male le sa faipule mai lalo malama lava ia po fasale angalo na lua. O te leo le whaina o keisina. Ona o le sootanga o peuna o whai atu. O le wharetua o whamuina le faipule o whaleata. Ma le faipule o lalmal o fasale. Brother and sister. Ioi. O le lata ma ia o le anko na tatu o timani o le anko na tatu famsiusili. Very close relationship. Very close. So e te tau ono tatu tapisa i mea ia. Ina ia ele whapea o tatu whalenga ina le famsinonga. Ai tatu te wa ai i ai male tuto. Alanga le lava ua amatan tatu wa ia tu sa mo i tu ranga ia wo mai ele o ta si famsinonga le ngali foi le o to alau e to foi mai i fo fatanga e to foi mai no fa no le le au fai news ia mai sam ole matu ia i la fa lo na wa ele ta e se tasi i la tala noa na o ale batu ia lo ulangona ioe i facts i mea moni lena o lea ua a mai o tala i na mai i tala a i lato na tusi tala i tonu o whamasinonga ua whatanga e le tamaita e Rosella Papali po oa nisi conditions po oa nisi a iainga a ua leo ai whaimena te te e leo e le imana na o leo e fatanga lau le melea e tupu le melea wa fu leo fata uina tan male manatu leo o le concern i le melea e le to o lo lato o le manatu leo le to fo ia tu le ngali 10,000 15,000 30,000 50,000 it's nothing. Ele popole ai pe ni tupe tangata a sapuras nei Samoa polea em fai na mai ngali le to tongia tupe Samoa ele to foi ai sia langa foi defamation ele se tu la fono e to e a foi e ma fai na o extradite mai tangata mai ele se tu la fono e te ono o ai sai mai ele fai ele o ye le malo si anga o le mo tu la fono tau fale concern na le na fina wai leo la toia ile famasinoa ele la tutte te la tutte le tariina le fai unga le fai peitai ia le lava o fai le fai unga tama tai famasino ai pe le telefone le tau te kilo e au ma na conditions e au mai si bena fe me o te fai ai la tatu va ai ma tatu mate tu io paure metaua ia ma fai ele ngari na la amana ia el famsinonga Samoa ia mala pufoi wa le tupe na tutongi le te fai atu ia o Samoa ele se tupe te le na tupe e ono fa popole nai le ngari mai lato io a fai un tupe la to le nai Samoa io fai ana mai io sa vai
la male to atu ale la tong yatu tupe le so ni fa ye ma wa I to inga tulanga fa pena le fo ila wa meltala ia wa fa malieina le fa masino ile se lau wa fe tala le ana totongi e fa solo muli ai tua ioe le tangi ale to rua le tui loma ma tui lupe I fa masino ngol palota ma au mai e lo fa pe au mai ini vaenga se tolu e fa tino inai I le vanga ne memomo o le ua ave I le loie sili o lona winga I o lo I loie sili mautinoa lo yele environment lo involve leo o la tele sa ilinga a leo ia I le vaenga o le vaenga mo no vaenga lona lua le foila ua whapea o sa ili po ai tonu I la tō ua whaalave ia pe intervene I mori mau. Ade foila na mai mori mau. Na matua uma na o leo tua I whalea li serve uma ia samania ia po a I la tō uma lava a whapea e ono sfumo tupu fitu se fulu se lau pe fia lava ia mori mau. O le au meile mori wa uma na serve samania I la tō uma nei o lona winga wa afia I le vaenga whaatu la fono. Lea la ua mai le vaenga lona lua o le vaenga lea. O le vaenga po o e sa ili ia o ai na whaalawe lawe ina ia na mafuai ona le paau atu ia mori mau uma nei I le taimi o le whamasinonga. Man vaenga lona tōru. Ia le vaenga fo le ta ua le contempt of court. Le apia ma le mwhai ona vaenga na tōru o le pe ua ave toe tuli lo ai ia le whamasinonga lea. E tuli lo ai ia le lato le whai unga li whamasino ia o te lo tonu po le sona ua tuu iai e lau ai ia le whai unga. Te ama, ale winga la lau tala. A whaila u ave mea ia. Ua su e la ele. O lona winga a whapeo ua ave nei I le tūlanga o le loia sili. O lona winga e yelu taritonua. E te taula o na o sa ilinga leo. E sa ili ai le whawhine le na ta ua le alo man fitu se furua fe. Wha umai le pāleni o le se laua fe. E te tau fo ila o na au le sa ilinga a leo. I le tangata soifua le nei po le whaipule o le matutu malo. Na mula ulu sa miliota. Ioe. Leanga e o le au te mawhawhau te rofo ia na o New Zealand Australia. E au sa ilinga. E au sa suenga le mele. Langa o le matua I solitu la fono na wa. Le mea na whai o le mele o le record na o se whaataranoanga. Ma ave whai mamori mau. Ioe. E le fesili pe whaatangaina. Langa e sel maro losi o ngā mea tu la fono I whafo ia tunu nei. Ioe. Peo na whai atu ia mea whalau tu telefoni a fesili mai I le recording ia te oe. O e mana o e record le tanoanga. Ioe. O lona winga, a whapera o lo ia sili e ila le taritonunga. E tau o na sue I le matu whaipule. Te tau na sa ili le matu whaipule. Aisea. Ale na u tala noa tuai. E mafua anga na ui, na oso I le. Ioe. Na suru foi na ia. Na alu foi na ia I le sa whai mfonga whetalai o le mauta. Tam whai e whawhaingo fie le lam tau. Na lai na whaasoro muli e sunga ia pali. Au tato, a whailo sa ili meia. Lau sunga pali. Doi open e keisile. Oua. A whai fo I ua sue mori mau ia. Mori mau ia le walela a vea I lo sili. O te tali tonu fo ila. E te tau fo na toi open le case o mori mau a fontoe. To o matanora. Ioe. Lenga o lena salua I lalo o lea fo I or kapita. I le temi
na watu ai mori mau ai lefta wale toi ave ese fa ngoi o mori mau yo so lo winga e te tau a fai wa fa tanga me i easy cases tau lana toi open case tau na open case al matu tu malo fa sale lang me tolu to e fesilingia pe ai sea le agreement anam lo ulu papali inam lo ulu ia papali ili o ta eu maspa a fai foi la o le ua toe iai se vanga i le case le ai foi a fale ali li tasi ma toe sa ili po ai le fa la vela i ia open foi la case toe o i tua lu o tasi e va ai le case a to mata nora le ota ia ma le fai pule o ano amalua a min ano amatolu ia po le fetalenga ia funtoe o lo ule na te tonunga pe a fai o le atoe langa la ngā mea ia ioe e leo ni mata upu e longo le leile whanongo a le au te lenga o le atu e mana tua fo i e tātou sama langa o laeta pena mai ia i ungo nei mea a o le mata matuale atu ai mese o le ua tātou iai me upenga te whailangi pina fioro lo aso ia ele ai se mea fato a o ele auto stala ia fe to a sawase tala mai se newspaper por observer some times ia male lu aso fato a sawase tala o le taimile nei o le minute tu pon me tono le courthouse i loa langi ato i loa e Samoa ato io o se minute va ai e file judgment a Samoa io e malatu faita winai le sa o fai ungo ia mea pe ana o fai atu a fai na tala no maritus pa ia ile corrupt o le famasinonga na fai a Yesu na fai e Pilato na men fa fanoi limo Pilato ioi a fai la corrupt ia le tuspa ia famasino tuspa ia a oila tatu ele corrupt tatu e mantua le tala le fai atu a fai o lena e fai tau manana o elo fai au ma le tau te loa uma lava le corrupt o Pilato ma lana decision making na fai ia Yesu ma le whamasinonga o Yesu o aila tatu whamasino ele whentela tu fai melea e sao pese se tau te olo ile ia o le se le mali o nei mea tatu te vava iai se le mali o nei mea tatu te vava iai a fai o le fa matala ma fa pe mai tuspa ia le o Pilato e fai tu le mea ai so fa fango lima le me fa fango i fo lima fa fango fo ai lima o me tam fai e ta mai so ma mama so fti ma kilo le tatu atu not only our nation, everywhere. America fa pena, New Zealand fa pena. Fa masinonga e loa tua very obviously ile va ai le lalolangi le pi o fanga. Ia orena pau ale o le mea tatu te tilo ia. Tatu va ai I mea nei o so tanga. Ia ma le mea lava le ta o control o tangata la tu te controllinga lea ua fai ua amata na rua e lunga ia le mea o le mafaufaunga e whape mai e pule tutu le pale mia o lo ture mai le temi nei e afua na tupu manatu ia e le ni manatu fau o manatu nei e le fau I le whaalongo io o I tonu o le mea tonu le na fai e le latu teitai. Le la tong fai to ngana I le ngana fai I tu le pula without knowing he's a number one. Yo le tu le pat mele le. O le mea ta o le pule tutu o mea. Yo pule tutu tasi na mea na tu sa o I ana la ina suila ulango I le afoi. I le
le HRPP ave no fai atu I grew up from the HRPP. Ma to tele fu tatu nei te lo to tele tatu na ola mai le HRPP. Ioi. Ele ngata sa ngalu elo I tama fu yo le nei ai ngai tonu le afu mai ngol HRPP. Avea masui fon fitalai le mauta, avea fai pula le mauta. So ia pitanga I tonu o meni fai ona turanga o le involvement ta fo I alomatou tama ia I mea. Ioi. Ai le mawhai langa mai ar taimi o le matoto ina. E whai ai taimi le nei. Io e se ale taimi na iai ia loutua a, o lou tama, o lou matua, io I taimi o le HRPP. I le au mai ar taimi o lato. E whai ai ia le mea tau o le solitu la fono na ua o lo whai le taimi nei. Io e. Amao ino o ese mutua I o ni milo a le lo va ese maneita pipi. O te lea se la o se isi a me no walu ese. O vinga fia sili ia o leni whanitaitai. O inana li liu ai lo tau fimo vape o this is it. E vaila e. O le me maria la. O mea o mai na whai e le taitai o le HRPP. Io e. Me o mai na whai e le taitai o le HRPP. O le whaasili au pule. Fia pule. E fia tangata fo ile le tau tatasi. Io e. Tasi le nā mea matua ili tata ila u whaarongolongo le media Samoa. E lo le media Samoa le taimi o to ina lea. Se pei o polonga fo ie. E pei o e le longa se me fesuru fai mai le ai masesi. Mai le ai masesi o tangata ni have cuts. Io e alu e. E no matamata nei na fasilita mai ta io. Le clipi lea au iai langi o la chichi to mate o langi. Ya te vai tu lona ulu foi le isina. Na fasili la langi me tau e talafu. Te vai le tali e tamalona tali e stene o langi. Vai. Kumenga o ikalafu ku ia makungi e le e loa fai mea ko ikalafu. Io e. Tu sape o ile piliona ai talafu. Ai a le le ia tonu e au ngua male loa e tulepa. E le ola pe ai e tau whaavavau. Io e. E au noa malona I loa. E tau sanga e oti ai. Io e. E ele tau sanga e whioti ai. A whaila e o le 4 piliona ai talafu. O ai la e mai tutongi ana ai talafu na whai. Io e. O tutongi na o ai talafu tule plena tau tino a si tasi fo I. Tau mai ai le atau sanga e pai mai le lua sifutu ono. Lua fe sifu ono. Ele iain pe meni na whaia. Io e. Au le lava e pi au mai asion na mawhauwhaunga fo le na o latou e loa me tau accountants. Yeah, so vatua si mele langa pi. I just want to congratulate my niece, Dr. Chesenia Lucky to Ailoa Chavez, for officially received her PhD in philosophy in biomedical science today from Penn State University. America, Penn State. Anaya, whaftai, ia vai, tua inga e sena mana I o lea whasalunga. To congratulate the niece, ia o langa e sele ngore te mai pi ai. Lea ua whau mai ma le whailonga, mātango ftie le whailonga, I se tasi universite tele nei Amerika, o le PhD in philosophy, in biomedical science, o lea na whau le so I le universite Penn University,
mo nei Amerika ye le investe na ia o le taua le na a pe o leo te fai atu ia i fai milia le vai temo tule leo te fai atu o le lau ngongongu ia o interview le toina a leo o le longa le mele filosofi solo i le temi nei anyway nei to tele so temi i le vaenga le media e fa le telefoi ia sona taua io ua tasi fia ia o to New Zealand temi nei tasi fia ia o to i au kilani le temi nei o le taua le na Samoa pe o le tasili na vaenga pe le no amatai o faiunga i foi e malia la falongolongo le tete e leo le tete e temi nei ai atua po e talo o le tete e leo i le whamasinonga lea ma le ungali lea foi lea mai ia auto ia thank you of kasi na o tarton ia salo to iti o mai ia le tatu malo o le nei a oli o le mea foi le tatu titilo ia le ala o te te leo a leo fai unga a le whamasino le winga la tala a fai nei ai le toi fo ia fa pe mai leo lau whionga tamatei whamasino o i tonu ale na matu fai atu ai matu te ena le ale lava o fai unga o whia tonu lale mea ta o toi e toi ngā mea o le atonu tu inga Samoa o fea le mea la a ngā iai ia tātou i whaita wina o nei tu inga mea whapea. Ai la tātou whaita la tātou mataitu ia tūlanga whapea. Le sila mea le no whanongo tu nei. O te le lope whawhea o na whese tai ia le tangata foi lea le o whape mai o whatu e sele ofisa so upu ale malu. Ia ila ua filfilia i le na filfilia peina whese tai le au mainga na mua au mai ia le whailo mai ia leli i o Dr. Lameko. Peita ia, ele i mea e tue so mai lesi whasalonga. O le tamaitai o Tune Scanlon Lui, lea o filfilia le kapeneta. Mai pe umar sui mo mua lea ua whatu a filfilia le kapeneta phone nei. O filfilia le kapeneta i o e whai ma CEO o le Health Department ia po le suifua maloloina. Le foi la ua tele ina ave i eitala ia o lea ua lima e te ai leono ia i mātou i nei ioe Johnny le ua lima te leono ia i mātou i nei. Ioe ale o e whawhewhea na tula i leto i ngā mea. Anyway, o lea ua mautino le ua whai ua uman toe whatu ese ia le so upu ia por whailau tu so upu ale malo i le sa na sasi ai ia whasalaunga ia po le whionga i le Dr. Lameko. I o ia nana mua auti mai a petai o le ua toe mai whatu esenga ma toe whasao mai. Ni ai ele o Dr. Lameko o le tamaitai o Tune Scanlon Lui. Ia, tasila le me pi o le ua tele fuitala tangata ona e le o le doctor. A le ua mai ia a whape o le tene tausi soifua tele lopo le whaparangina o te pi uma o le RN
pe uma ole RN ia po le register nurse ele lo por fa sa mo na o te mai tu si soifua te I fa mai si o to nei mo langa o nei ia o le pauta mawalunga I mea tau I lalo I fola I titi o le dokta o le RN po I lato fui te mai tai tau si mai pasi le la fa pe fast food of sama o ngā lue le tamai tai lea fa RN ia pe fa tamai tai tau si soifua lea ua filifili ai ia lea tamai tai fui ua lava lona silfia lava lona iloa ia le na saola le ftau ila ta uali I tun mafono ia pe o le fo mai ai tu susinga nisi e tu watu le taktala me ko e tauna mo le ale utu ia I nei tangata tau si soifua se esa le va ai o ele na te fa fia poto ese auto ese to vai ese le va ai tangata o filfili tonu la to te filfili tangata o te tantonu ia o se atonu na filfili mai I tūlanga fuile le o tangata le ngata fast food of sanga o whainga runga wha tene tamai tai walestala po le register nurse RN ia elo tantonu atonu filfili mai na ona o le lava o lona feso ta inga I to tono le matanga luenga ma ua malama le in and out o le matanga luenga for 40 years in service ele tantonu ua lava matutu fa pe o le doctor lefto batu le doctor ele ava era le doctor na fa pe o lefto fia tolu fa I tausanga ia tatu atu talia ia mea ua uma ona fatino ina ele tatu malo ile temile nei ua filfili ata mai tai o Tune Scanlon Louis fa se futa sanga o lana service ile atu nuu I lalo fa mai tai tausi na lea fo I yoe tausi soifua ia lea lau mawatu saola o le lea fo isa no fo ia te mai tai o Palantina Toe Lupe lea lau mantua sa ia ele ia na nai tala fe ngai le fo isa ia fo ia le na fo te mai tai o Palantina Toe Lupe ia le fu so atu le tamai tai o te tonu tala fe ngai le ia le vaenga le Samoa ai o ia tatu te tusi lima mafaali fa fia poto tu se ia leanga o manatu ai antu mai fe mai le lava le malama paremia le malama le fatu ile tu Samoa tasi io se mau tala na tu fa nei wala le tu vai mai io so longa le lei matulanga le lei me uma so to pa ia le mele no leo tele tu na fi ile le ni la kapia Samoa le ofta o to fai tau le lei tu le ali ko le na mai ele fa pe fa to mai le mele te o le na mata na approach ia te mai tai palemia io ile se lau di mas fu miliona le pena amata mai le taimi o te mai tai palemia ta approach mai ai ia le sai alela ua tu wane ile la uri na manito po le afionga ile li palemia o le malo Samoa e na te sainia ia le nei vaenga tupe ia po le ale to inga policy concern ne o vai tau atu pena concern ne tamai tai sa fai palemia o le to inga saini fo le to inga saini le ta o le saini le te saini tu e lungo le I lunga e fa ngale me o le e te le saini fo le le ta o le ta o le saini fo le e-sign ia nga o le electronic signature I tasina na me na va ai te mai tai sa palemia e na te le fia faia ia se ia o ina fai le la transfer lo I le la uri malito
I le whaingofisia fo ila, o lea te watu, ele ngata ina wa ai le sunga le li pare mia, i le vaenga o lo iai le tatu la ka pi te mine, e fia malama a tili i le mafua anga mo allocate tu tupele o le atonu lava ni me o manatu iai Australia, a fai o development, ia e tau ona manino i lona vaevaina o mea iai le tupe o le time frame e whaonga ai, ia le na pe o le na lea o te taritonu au ia o tau fiofi ai ia le fionga le li pare mia a pe no fai atu ina o toi fai tau le ia tu article tia mai ia ia le i to am fai ni na approach mai le taimi o le tamatai pare mia sa ia fia me ia le vai nga tupelea le se lau 5 miliona lea ia e whanganga lava mo le lakapi a le tatu atu. Ia, i tangata la fomite o whai mai o lea ua amata o na langa foi manatu o te tai o le tuangai. I lea foi tupe. Ia, e tatu onsa ia. Po lea le tūlanga o le anga iai ia le sailinga. Ia, maritu inatu le au o le tatu o li pare mia. Ia, po le tuaso, le ale taimi o le ale tuaso le ale pe sai le se te mila tamai pe tu po le lava le me fai ai tatu tartaria se la 5 miliona e le se tu pe le titi io te le na tu pe fa me alofa mai le malo Australia ia mo le ati na eina o le lakapi alo matama fa nau o fa mo mer tu pe le fa pe mana tu o New Zealand o Australia ia tau fiofi le talent i tau fiofi le tā leni e tamaiti tā alo i te tonu lavo fiti, tonga, ma Samoa. So lela e tāua le mafuanga, e tāua le purpose o le tupe ia e pei o na tuinatu i te tonu o le atunu. Ia, o iai ia le tatou tapena tatou malo monia latou a foi. Leu tapena mo se valele. Tasi, pelua, leu ua tapena le tatou whainga malo e te tau o na lele se valele. At least one or two, li se mea o lea ua whaanganga mo lea so o wha ingo tausanga ili au maia se aso mautinoa ai pi o lea ua whaanganga mo le wha ingo tausanga e le atam whailoa ina ia amata o na whaonga ia ni valele alu tatou watunu. Ia, ai ero tato nunga moa ua ia as a broadcaster. Te la fai sau le pelo tau fai au ia watu nia ua promotions. Awa, io e leo lava sau doa ele oa u se tangata mea tau airlines ma me whapena. E maneia, leo o mai o tatou valele. Ua amata malie ni ia piu tata siwale tau ia matou nei tuenga amata ina fai ni promotions. Ia e tasila le me lau le tilo na wau. O na tatu whanonomo mo iai. O le tau o le meo o le coach share. Ia coach share ia o lono winga o le vaa a le tatu uso a tunu le na iena. Io ta oto ia tatu shareholders ia po shares fo ia le tunu o tam fai promote le tatu i lo tatu nu a fainka ko coach ma Fiji Airways. O lo no wing. O le wing o le coach share no winga in tatu no fo a mai le mo tatu. So se me ala lele i Fiji Airways
o lea ua watu ai malingoa o le Samoa Airways. So by the time e a fo e tau wai e tatu valele o lea ua masani mata a fape lele i Papeete, lele i New Zealand, lele i Australia, lele mai nei, lele i lunga i San Francisco, lele i Dallas, po fela van mer. La ua watu ai malingoa io e ale Samoa Airways. O lo la tatu nunga manei ana. Tatu a mata io e iritulanga whapena mataulia. O tatele tatama mau i New Zealand, Australia, o Fiji a. O le tatu uso a Islands, o meo atu motu, o le talani o tatou. Io e mawhai o no tatu wawai. E foi la tupu kalamenga ta o Academy Awards. E train ai mo meo ia pilots, ia po le au pailate, au valele. Tio e mawhai malan tatu wawai mena. E foi na fai lo mai lo la tuto mai. E a mata pena ai tatou ia le tatou valele. Na ua iai le tatou noua matanta pena tatou komiti. Tatou komiti io e a o le sao la leo nei o mātou. Le au whasalalau. E whai ma mātou ta pena. E mo ia iei taimi a mai e loa i solid promotions. Ai le lei anu mātou tatarano atu io e wha a matamea. Io e tatarano atu ai. Wa tasi na awala le leisa moa o le promoting o tatou valele. O se isi fua e va lua ma le fua a Samoa ia po va pe Fiji Airways e au mai no for example a pe e limas furu no for ale Samoa Airways io e totongi la tatou io e tangata ni la to pasise iles Samoa Airways instead o le Fiji Airways a ua mawala mano e lele to Fiji Airways ma watu ma promote atu ia le Samoa Airways ia nu uma ia lele ia Fiji Airways lo na tatu nunga matango fie ai tatu a matalo e o e il fai o morto sangalia wa le lei no na matang tatu promotinga ia le va o le tatu watu le vai u fai atu o le coach ia em fai fo io na ia ni pailate a matatapena ai ia po vaenga le vaenga Fiji Airways e la tupu kalamena ta o le Academy Awards ia e mawhai ona train ai ia tatou fo i tam whanau ia o mai ua iai e tatou waa ia e ua tau lau o whamoimoe a ua ua mata ona whai e tatou promotions e le tau te le tulia i tatou malo tatou ane ia le tio whasalau ia e langa o le mata upu foi la pi o le vanga o le meo shareholders a tangata ia pe o le aitia fo i na a fua na a vatu lunga tatu wala leo fasalalau io e na pitia le tatu ma ele se fa pena foi la le baba ai le tatu pokalame i le taua ona tatu vave amata ona fai promotions o la ula leva ai fa fena promote le tatu valele fai le mena ta officially i le airlines Fiji ia i mea tau coach share io e a ia na fai le mena lono winga so se mea lele i valele Fiji from now on o la pipi ia toa ma fu o tatu Samoa Airways and yet o le ua amata fai ia se promotion a le tatu Samoa Airways le la titi mta upu tatu te tanoina i le ne fo yaso lisi tala matamo fiele o fa no tu e Samoa i le tulanga tau faletan malo hotels le o fa no atu le o fai pa anga ia le Return to Paradise Hotel i matautu le fanga ia ma le tele la tu ainga ni o le Radisson Hotel Group tele nei le o vai tu tasira le hotel le te vai so ni America le o vai tu lo fai pa anga ia ma se tasi fo i o hotel ia po le vanga fo o le toi fo i le Paradiso Return to Paradise Hotel i matautu le fanga ia
te le se tau o le partnership lea ia mawhai o na au mai le ua pino whai atu ta tele ni Amerika le Radisson Hotel. Le la u whai paanga ma le hotel le tatu atunu. Ta ua tele, ia le o atu o company te tele nei. Ia whai promotions, ia anai hotel se le tatu atunu. Ia se lau fia mo tupu, se lau tupu tasi ea potu o le tele. Mo ia nau tau whiarolo, o silia mar se lau potu o le hotels. Ia o te lo ia i tūlanga o le mea tau mamā, ma tūlanga whapena, ia ma le service, ale o whainga aluenga. Ia atonu o lava i le tūlanga e iei hotels atunu te tele, ia nei Amerika. Leisi mea matamawhia leua whaalua na au mai. Te loa fo i na maua whaila so ua van, ta ua i si mesia. Leo ua whaamatala mai ia leo au mai e lea fo i. Loretta, what do you mean there's no sound? Loretta vaailau a fo i, vaailau device. O le lei atu le sound, o langona mai a. Loretta vaailau device whamonmole. Leo whailo mai ia le pa o le pasese. Ioi. Leo whailo mai le pa o le pasese a le Qantas. O le Qantas leo amata i le asusfuma leo no iuni. I believe so. Na asusfuma leo no iuni leo matai malanga a le Qantas. Auckland apia Auckland. Ma le pasese na au mai. Toru se lau fitus fu tala. Paule mele ele o mautinoa. Pay one way for the return ticket. But 370 kwa te lele nga ia ai whaftai o le ua tau mai le tato. Ia a fio mai ari lau fionga leo ta ua vai se una po i leo toe wa vai mai ia le tato atu i lo i o fonga au lei ia i tato nunga sa tato wao ese ona o whainga malanga ia se poi ona batule o la vanoa lea sa a matala por kala me uso o me tu tau nu atu ina le sa ia le so fu auto ia ua le moro visa langa de fanga na passport Samoa o la pui ka te ia o le na tolu vai aso ia mai fta moro visa manu e te uta filo ina ia ai foi ia ai manatu e te fatalo fo meia i tatu ua leva sole na sola sole ai patimia no Samoa ia se ta fatu ia le tatu paanga fo ne ia so mal falo ia mo la bona watule faftai man fa malo fo i le tapo inga le tunu ia e me se fo ia le tapo inga tulepa ia talo fa to fo i male nganga fa mo lalo e pa ia male mamalu sa molo fa peo no mo mai le ta fa tatananga ni tu la mal ni taimi ai langona lava le ngangol fia ina ua toe taliu mai fanua nei au kilani ia olo o fa peo na mo pele po kala meta ua ta pi tele afu ina i mea ia no mo mai o ile to tele o tapa anga olo fa peo na mai mo mai ile po kala menei le mo le toila fa tele la vola ia se tembi o luma ia ona fa ilo atula ia lea o le vaenga lea ia ai toi fatalo fatua ile pa ia male malu sunga fa fengainga mo la tu faltua ia tu la toa ma sa te maitai ia me se fo ia le malo sil nu ia o la fanga ma ekalesia lo fa peo na la tu ina ia le tu mo lo fingalo ia o sa ta to e pita o tu fatalo fo mo na sa ni le amtanga tu lepa Paftai ia ole
le foi o so mai ia kaka mo mo maula foi mai o le fato a fa mamu ale o le fafine e mai la que le lope fia fafine e pe ese fafine sa po ese fafine ta ia a o fa tai io tala tatu te vai o le la ta amtia si fai seu tal e me sina utala mana ia te amatai i Samoa o ana fento te liu tu fai ngama na toi tonu mai nei le solua e solua o i le solulu i le vavea o le solulu na tonu mai nei ia ona o tele fo i le pisi e tele nai mea na tonu mai o le fai ia o pe o le melna wala i ona toi atu se tala atu inai e lau sunga tu lepa e e sina ua tu ai tonu watu whenga malanga whiro i fo i ma sina o tamaiti ma nai tamaiti ia ai mate ia le whainga malanga na tau matele e le tu e fo ia tu tei o na ua tu e tari watu whainga malanga ni manuia ia au mai se ta tala ma tango fia whainga malanga le ase mata upu o onga e te fia amatai e amatai tapo ia no fa so foi le o lau pito la ia te tonu tu le pola o amata mai le tulanga na lai na o tu Samoa na o tu no fa no futupu fo i le suafa le ota ia e foi manisi suafa na fai fa tasi le aso lea ia ai te lea fo ia nai mea fo ia na tau to ai ei to i ai le whaingo o suafa i o i Samoa na foi taimi ia ai nai ulawa malififia ia whamamia ina fo ia to te leo a inga fo i suafa mtai o whapeo na tu ina iai ia au le taimi a fo na e tasi na whai e suafa i savai ia na whapeo fo na whafo tupu e fo ia le fionga ia turi au kupu a Brian Lima yo i le asolava na whai e fo ia matu nufu i o savai ia pio nai mena man nei na tupu i o i Samoa vai taimil na ia tele lava fo i o tūlanga tau o ele mtanga luenga malo ua mau ai fo ia nisi fo i o whamanianga nisi o tangata o lo whapeo na apalai fo i tele o mo meo ngaluenga fo i mau lunga malo i o ia whaila i fo i mal tele fo i o nai legends o talonga ia ai mai se fo ia le au fo mai ia o le au loia i la to i vaenga ia le au tapolo i nai under the tree ia le ngole under the mango ia pola e na mato whelo ai umai la ia le ina mana ia mato maftanga ina ia o to tele lava ia le au so matua fo ile ia mawhai au sungai whawhenga na ia umala vai le lato fia na fai ia pe ona i mena no o ia tu ia o tu lepa ia o vai atu o pu e mai le luata mal minsta tupe oi ia o vai atu pe o tau pi tele lo li mai le fionga le il minsta tupe pe o me pueta ia oi se la le fia pipi ia il minsta tupe ole o mo le avando po le ai e so ta iai ia mana ia fo ile ma tatal nonga fatata nonga la velungo mo meu o ngaluenga ia me se fo ia il tulanga o tulanga fo ia o meia o te ilo fo ia ula to ia e alanga lele ia fo ia se au nanga i te tono Samoa ia e pila o le alana o ma tatal nonga ia mama e fo ni si fo ia vano ai e me whai ono o tu Samoa e sosani e fo i tono me whai al malo. Nai me ia na au mai le whiunga i te maita i minista o tupe ia po o le sui palmia fo i o lo o whapeo na i le temil nei. Ai pe o le milna na whai le ma whatatanuanga na. Ma na ia fo i lana whaasoa mai i le pisi le temil nei. Fia mo fo se manoa i le fionga i le li palmia ia ai ona o le taunu mai o le fionga le li palmia mai o i
i tutuila. Ia. Matale ia se avanoa hui lea ona na sauroa o lai whaatali atu ia le tele o mtanga luenga malo. I le sainginga fo ia o me fo ia e whamaunia ia le tūlanga o tūlanga fo ia CEO ma tūlanga whapena. Pea o tasi nā mea na whaatali ia le malo ma le au whainga luenga. Se taunu mai le fionga i le Palmia, ia le whainga malanga. Ia peo nai mea na whato ai ia se mta upuanga i le Minister o Tupe, ia le fionga ia Ana Rosa, ia wangi fo ia le suafa. Ia peo le o nai mea na o tu iai, ia mai telefo ea nisi fo ia o te watu ai whatua tea mai fo ia sesi fo i ungali i o level o ato investi o Samoa. Ia le la ua fo i au nanga i mea ia tau finance fo le sosoani e o tātou tangata i mene o tau teia fo le o mene o loans ma mea na ia pe o tūranga na mātu tatal noa ai mai le lai so tai tonu a malmele no walu tatal noa i te mai i Palmia sui Palmia ele i maua laso ua vanoa leo tai e te whai atu i sina o musu i te mai tai Minster. I le whaso e sā lonari, i le whaso e sā i ni lunga o penga te whai. I le mau, ua ana oa. Te rei musu ia. Ia, e ta te whai te a fo i lea ona o le tūlanga fo i lea o le personal a te mai tai Minister. Nei te ua tuli au i whawhawhapea mai fo le angai sau nea li ka kalango isi mea leo lai visiri mai a. Ia, tule e pa e langona le whaanonoa fo i lea i lata mai tau ma la tau tilo. Ai au la tau i te mai tai Minister. E se le toa o tangata. I lea ia se bebesi wana o se whape ne ua whai fo i niana ia fo i tala ia i lunga e ateka i fo ia siona ia ainga a i nā e te loa i le laba o le tō wha ma le utima ia e te mai tai Minister e le stata fo i whapea na matala noa ai tau wha ilo mai sana tala i se meo tupu tonu i laua ainga ia e me se fo i tonu fo ia o le ministry le ia le Ministry of Finance ia po ni me whapena pa wale mena o il matal nanga ia oni ai inga fo ia o me ia o te alwatu e maura to ia e fo ia inga ia o Samoa ia e fo tulanga e fai ona wa ai i se sosoani fo le sosoani i me ia ai me sa tanta ia whainga ringa le malo ia o le tūlanga fo i lea langa mo ia i tati talanoa i le tūlanga lea e le langa le langa le ana whapea o Amerika, New Zealand matu te tele ia tupu e tu inga me whapea i le eisi whai te tenga o tangata mo ia la tala whai atu i le po ia tangata e a fwoi whare isi langa o le ma whau ke le kamarore le fwoi ngā ia i lana this morning le fwoi ngā sau fwoi lona whaare ma whau lea fwoi le mele na mingene le ma whau are tangata le o pio muri o le te whai atu langa o tatou atu nu fwoi le vai meo le ale te whai ana e Amerika i tu ngā mea ia na vai le i tangata le marolo langa isia leanga e matua i le tala whea ngai le tūla i oro na whatua ba ai le vaenga pito i tā ua o le malo me tau finance o le whanau mai i le whainga malo so o le me fwila e mo i fwila e toa ta mai ta i Minster e mo i tātou le va inga lau tele au le asa na protection mo le whainga malo o whiriwhiria ia e whaima. Le asa na me whai e protect ai le vaenga whai ua watu tuanga ia na te vai e tupe na tu.
Nei tata no fasam no foi ia ni. Ia mana ia le ila uwa ia tu le pai le tuinga bele le tupu Samoa. Ia. O tātou nei fafo le ste apinga uma mea. Ia. O tātou la ia. Le ua iloa uma ia Samoa me ia tupu. Ia ufo ila ia i le whai te tenga o le uri le Samoa. O tātou la ia le matua i maua i le ia whamtalanga ia sao ma me ia tātou te voice to i tātou opinion si fafo. O le mea lalana o te matua i o fia o latu nei o waai e o Samoa. Ia. Sole. E whai keke o makaka uma i lako kalai whai. Ia. Ona o tūlanga mea ngale mingoi a loka. Ia lea o tātou sila atu iai. I le tūlanga le iai nei. Lea wali a imai a ia mei tu tonu whamisinong. O mea sa le mawhai o na whai sa mawhai o na whai vai teimia. O le mawhai o na toi whai. Peila o le melea. O le au mai i tuo se tangi fo ile na ave i pāloka. O le ua apa mai la le lima o whamisinonga. Ai ta ofi whai mai ele ai ele kem whai. Toi ave i tu. Ai mantua aso ia. A latu tangi. Ai mana o toi au mai i tua lantangi. E au mai i tua. Al mele o i. Sole. Ele ai. E whai a koe whai mai ele ai e whaau pēr le tūlanga le iai. Le o tātou wawa i le tūlanga le o i Samoa. O le mawhai e tātou fo i o Samoa. Ona songa whai se tala. E mawhai la e lesi vaenga le i lesi tūlea. Ai whai te tātou nei. O le mena pito sili na whaale tonu i la teita vai. Ma la teita whalongo. E se le na mai fatasi ma se tasi fo te mali i na whae e ia le o te loa lai whafonga mai. Il tapu kalame. Na whai mai ai au mai sale e se le ufia o te whalonglongo i le il lopo kalame. Ia le afionga ia tangaloa le ana whau nei le ana whafo noftupu nei le il mele na whai nei i le same Saturday le lastona i le ana whai le matu nofo. Ia whai me fo isia na ia fo i musu mai e tau. Se ese lo whano noa fo i lea i lesi tū lea. Le il to ina leo i el tātou to ina. I tūlanga fo i lea ala lafo atala wala lafo. Ai to tonu la tō a inga ia. Wa tele tala ua whai anga i la tō a inga. E o nei on tō whawhine. Wala lafo i whakitalanga. Ai le isa la tō tala. Pau a leo le tala al palimia le whai atu i ala tō. Ia tō langa e o lo taimi e tātou te fuli atua e ataki ale i al tō ina. Ia ona o lo le sesi tūlanga po le ua whatasinga koe tātou. Tinga la leo onga o tala al tō ina le la lafo fo i sia fo i vaenga. Ia ua whaolo mau au tūlanga lana. I o i Samoa, matua i o whaano no le foi take whaangonga kai ia i le tūlanga fo i le o le media. Ai o le fo wata mai tau atu. O makwafi fefi fo le media la kou ia in la tū tala i whai. Ai ia au la tau ia. Sa ta tau ai a la tau na whaonga la tau a right wha media. E matua i hema ia le mele le tupu Samoa. Tūlanga o mele. Ia le fo o wha matu mai ele e whamasinonga. Ia le vaenga le tō rua le na upupuleanga nei. E o i Australia. Ia, al tūlanga na ia me whapea. O la ka lo kais kanga kaile i. Ona o whamtalanga ma upun whai. Pe o tūlanga mai la uwa i. Le ia ma se media nga koe alwifo ia i e toi tam whai fo le si fo i mea le e se lo fia i pokalame le i tātou i whafo. And o la ua le whautuanga. Tō anga pe tātou ia e whaika ko pokalame i. O a mea kau keilo e whaasao koe kako. Langa o o totono le media Samoa e lau vai e. E pei fo le e teu le whaingo news. E abatu koe whai, fesu iai. Ina ia momoli mai se anganga fo i lea e whaaloalo. E momoli mai. Wa misi e lalto ngā me fo lele. O le sau o la whamtalanga i le mea e tupu. Ai pi e teu fo i lele. O nā mai le pe o le ise winga tele ia ula tō ia.
A sau le news e ika ka e ka kauma ika. Il news Yeah. le o mai. Ia o le melo i. O se me e ka kaunga nga makoi wha ai lo ai le fia ma le tonu o le mela e whai. A o ke wa mai nga. Pei fo se mata u fo le nga tu mai ai. E te wha longo i e ona umala ia le. Pe ola una toi so atu i tato media si e fafo. Yeah. Fai ia le mele tato te whaia. Aga ko vai ko me se fanga sa o le whainga o whamtalanga. Na, ia. Tau ia le te apita me ia. Moni le lei, whaftai au e ari sa mo e vai ai. Ioi. But o le winga le nā uso e lai no u tala no i le mele. Langa iai ale situa inga matu ia lava ua ngalonga u tekno tai nei e tai au. Nei ai tai au. Marole o pio le morio. Ioi. Ele i whaatafa le anganga e tangata o le malo. Ele i ioi. Ele mawhaila a whaapela ua ngu le whatua. Ele tauna ngu e tātou. Ele tauna ngu e tātou tangata soifua lea. Ioi. Mkoa ia uofo i tua inga tangata whaapea. Tele lopo le tua inga ngana la tanga ngana i whaamatala i le tua inga tangata. O le mea e o kangaka u whaabatbalea po kangaka u le atu no iai. E po tangata le are mafofonga ua i po mea ua leanga le mafofonga tangata pea. It's so pathetic. Ia tua inga tangata i rata i tele titilo. Ai ta taula e tātou nei. Na ave iai se fe au leanga e wha i po i o tatu wha alo ta mai tai. Ia e mesiara sunga upa i atu so le mana i e luata. Mana i e luata. Ioi. E iai lo tanto nunga. E iai le tātou tiute e tātou on whai leanga ele le titi le me leanga ta malo le whai. Ana wha pere som tō lua e i le a fui. Ile e tatele e pe ai o isi tangata tatele anu iai. Ai ona o tangata. Ana se wha pefo i se minsasi. Ani ska o kupe o le kung. Ai tō te loa la auto. A whai e moni ale a lofa o le minsta i lo nari. A ua le mawhaina whai isa na ngā luenga. Tō te loa la e ati a le mea lea. Liu le minsta state. Moni ar tala le whai atu. Apa pe tu mau pea lana va ai malana lana va ai ya tu ia foi ilona li ai le fai isa na nga wenga e ati tau fa leanga le alonto tatu va i se swinga yo e le mana mia tatu ma fa lo ia ale pe o le winga na la ufam talanga le fai o te lo fo ia o tato fam talanga le la fai atu i lunga i le tōrua fo i o le minister. E te taua o no o i loto o le tōrua o le minister. Ona o telefoi nisi mea o la tua uia o wa i le tangata lea. Mana ia fo ia mi o mai fai o ma toi ngā mea whapena. Langona ia lo whanonoa. O te whanonoa. Ona, o whea o iei le tau tinonga na whai. Pe le lei, pe mativa, pe mau oa, pe le lei aso, pe le anga aso, e tu mau pele alo whai lontoru. O whea o iei tau tinonga o mena. Oi nā le tātou te loa. E le aise au ngā o ia mea o kikeli, le aise au ngā o lo poko ngai e. Ai le aise whautauta i ate oi. A le aise whautauta e le mawhaia ona e kāringa lo loto. E te sau ai whapea whaavale valea whapea. Ia wai tu lepa tu sawa tau. Mea konga le ka whaavale valea. Moni. E le mawhai ona ia wa ai i le aso na whai ele tau tinonga. E le mawhai na wa ai i la whanau.
se I whapea fo I wa saianga ile fionga I tamaita I minister, o nau tilo la ia le whanau. O lea se talala na whanau, ua o matua, o whai fo ia grandkids. Ma lea se talala na whanau, ma le ba ai ma le whalongo. Ma le tata whaabale balea. Ele tu loa le mafau I mea whapena. O kai ka foi e ka ke ki ngā loka kam foi e fai se me balea puli. Ai o so mai lo ta mafau ia la ta whanau. O le ka balea I ngā le o la ka whangau a mai le kaimi ngai o ai whaapapa. Mani la. Wa e sili aku le malosi o le upu. Ilo le sasa. Ia. E pe o tulangal na ia ula to I la uba I le tangata. Le se iba ai fo ile tulanga la ia a foi o le ba I tulanga la ia si ona faltu o lunga se tulanga mo ai se iba ba ai la ila na whanau se iba ba ai whanau o lan whanau o na winga o le tanga o le makwale ia se fai ai ola o ye o so la sa vali mo le mafau o le se mafau o ye se tulo le fionga ile te mai tai minister ele ia sa kala na foi ia o ai matum wa u fano no te le foi le venga lana te vea fai o lona ai fai o longa longo ru le fa fita uli mai a tu langa foi o le sa ia to ina le ma ma le si foi tu le ile tapipi la lau le valea yo ese fano no ai tanga Samoa lu fano no i le wanga le si tu le al mela ele ngai o le lafi mai tua ia oi ngai lo e po o lo kamale le lafi mai ko isi fake pages ia e moni le sa yo usala la al ko ai ma mai fa pena ai ngalo ia nei wa matua ia o sel to fama le utanga le o vai foi ele tata o sabali solo mal ko o ile so le na lena fai ia me voi ale oli e cha pipi le fai fingo ila pola uma me ya a foi o se matai e fel wai fa pela mal to o mal fu ai le se to fa ma se utang ia on kwa fa vale ala vole ku nga makai e se me nga sa mo wa ta silna me o vai e o I sa mo tu lepa o silia tu tato wang no le fai fa fo silia tu tato o ino tatou tamaiti e fafu I le nganu ule fai samo matua I o wha anoa noa I le ai o se respect o tangata la iei Samoa I tua whawhine e o fo I la I tu langa leo o mea ia me fai ia le aba na fai o I le mele no iei no toi tau fia alo o tali I ono lo manu fo I le matanga le matanga o le luato le tamatiti fafu al watu o le fala I oi il men fai le avole on fa on no funga fa no tupu le na fai o seba ai al wa ela kama le po fala ya o se tata foi o le bona ia ona no fo tono numa ma kwa le mala mar kan ka le fai ngole pula ena fai mai e le si matai no no e o malo me ia fa sala oi se la lo fa no wa ia tutunga melna ano loa o te tango ai mai lo o tali e sa ui e por fa ai se fa longo la le oli ai se se la ka mai e o ku fa foka ko e se le mamalu o tatou me fai fafo do me vai ba kwa fa le ko ngala vai e o ai me sha o no i tu le fai e me ne ya fa ko mai vai me oi se o ai masalo o nga le ori ia ngo kula ia le fai pe ia vo le ole ango ia ai mana tu o so ia ata sa ungi ngi se me fa pe ka ke alu ka ke fulfula ava pe ka ke alu e por fala e alu le po a koa o ka kalo ile tu e au mai le malama au mai le toa au mai me so le tamai ia ma e pasi fo la ma ngi pia ala ka fa pe so te o fu ni ta
o le se mamalu o le fo se to fa ma se utanga o to ye tangata ni matua. Ia pe o lau nā ba i tu le pai o il tūlanga lea. Ia ai fo i alta tala i le tōlua al minista. Ia. A whai o whafonga mai o lea mori o. Se ia e alua e whaiwha lei lo mawhau i le melna e tau ana whai. Ele mānai ale vaai ale atunu. O le mātou te whaaloalo i lo tō rua ma ia se tu lou lava le fionga i le tamaitai minista. O le mātou te whaaloalo i e. Ai solo mua ia o elo sau e tau ai mai me whapea i le minista. Ele se minista a se ainga. O le minista a sa mua. Ele se sui palembia fo i a se ainga. O sui palembia sa mua atua. A whai wa e le vaai i le fionga le tamaitai minista. A whai wa e le vaai i lau whanau. A whai wa e le vaai i whanau o lau whanau. Sila la ia lea. I le atunu. Le mai mua le atunu. Le fo e whaafonga le atunu. O lea mea ko mea ngā wha ai awa ho i lea. O ke oko ke ingu ko karangoa ila ia lea mto maila ia lea a mai whape i rumo le atunu. Langa i le ngō fie le tapo i ngā le atunu. E oa i avu. I whawhengaina. Sunga i whawhengaina. Oa sunga i whawhengaina. Ia whai male tutoa ia tātou me whai. Ia peo se au nātou e so atu i ilum taupu lea tu le. Malo paftai. Whape tele ani tā upu i le issue lea. Sala i le nā. E sala i tele i langa e pino whai atu. O ngaro kia mo kango le fu landa nei e le taia. Pai o le tele o tu susinga. E onga tu i mena whai e tanga. E ro te tonunga. E te tau fwoi na seu sila tamaitai minista. Wa le tasi, le lua, le toru, le wha. Koe kia wha se lau mea long tō rure whain. A mata mai a re te mile na nofo ma o i le lua oru tasi. Te lopo e mantua. Le na nofo ma whai ai wha tonu le lau le maritoa e roi wha toe se a se lele. Lua oru tasi. Te vai lai le lefa. Le o mai a i tau sanga na lima o na whainga. O le lame whai. E lo la te tonunga. A whai te leo lopo le alfina ngalo tamaitai minista. And give up na on to finga. O lo le te tonunga. O lo le te tonunga. E whai alofa fo i a teia. Langa po le ama le ari uso. O lo ainga lava le lau priority. O lau wha mua o lo ainga. A whapea la ua le mawhai e whatua. E ua le mawhai e le fionga minsta. O na control le whaaleanga alunto. O le whai mai against i le malo. O lea inga lua e na ia ma watu. Iai le wha moe moenga o le malo. O ia. O lo wa ai iai sa moa atua. I le wha le lufi lufia. O le tamao ainga o le tu. O le i lo la te tunua. A whailo ua silimusa o na whai sana ngā duenga i lona tō. Step down. Pauana me o te tiro whamala malama le tatu ainga o te alofa tele le tatu i oe. Ai le awa ea le anga o lo ainga. Le anga o le lauta atole ia tau o le atunu. E whai mam awala tu i to tonu whai ngā lesi tū. O le whai lau tatu loa. O lesi la spai makautia le le kongu i. E ono lika out unless o se ngā li e le momoe mwhasoa lesi lesi. Ai a whai langa reta te mara malama i le nature ka kōku ngani. Whai whai lo lua. Te wa nā uso. Tu i lalo luata le na pue. Ai o le ata na tasina ata e lope fua e te maro le ata. O le uia rau tala. Tau te mana mana ma uma, whailo patua, whailo tōrua.
O te mea tau te tā o tō e muenga e whapea. So ke lo o ni mea li. Tu loro tala ngona fo le te whaasoa. O le nā kua leo ma mea tau ngani. Vanya i le minister tupe. Open mai ni mea le te tau o na ioe. O le papo lenga tele na i mea ia. Leanga le whapese o ngari fo le ua te tea po le ngari le ma whanawhana le. Ai moa uai. Lofa te mai tai minister i le whainga malu. Male atu step down. Pe ana ua le whai ma whai o na whaia se control i lonto rua. Ia, o lau toi tala munmuri lea i le mtau pula. Ia, o lau tau mai tau iei, ia, o tala whia vea. Ia, e le whapeo whai atu o le me moni lea. Au tala whia vea i o whapea hoi le wale o toi whaatasi i le vaenga. Ia, au te le ilo iei. Na e pauna wa masalo foi o ni tala na i tangata. E tau whaanofi le mua i le fia o lau te lele iei. Wa o te whatu foi au iei o i Samoa. On kua kele o lau le fia iei le tūlanga le iei i le tōlua o le o le minister. Ai, e sa o ilo le tala hua le avui le na whai i lunga o le pokalame le a tautaia. A fiu le whai, ku ilo eses. E au mai lo se whatanganga e foi le minister e ku iei. E o ka ku iau. Nga au la bol ku ilo. Tu nga mena fai tu nga tamai. Ka milo a ho le ka milo solo. Ya ai te ia le ngofo i o whankumu. Ya e o ka ko fio ia le. E peo tu na vo le la o il ma fo fa. Ai oi uso. Koe mau aro ngao i ngā taptaruro joe. I ngao e mau so ngao i se si whapea wailanga lava se o mea kui whawhawhingere. Ono minga oro pasi atu ai lea me whapea kaka. Lau kamakui whawhawhingere le savari mai. Li kele o kaka e kaungalo e kui e sa waku i a li whawhawhingere. E mai kaua i ke o loka i kaua na kala i ke o kaua. Ia e sa, ia, na i tala hui i tātou to e whaatea e lo ka le fia. Wa o veo ke sa hui au i mkau le fia e. E o le fia au i i lau vai e fo le tamu whai al te maita i maita i minister. Tele me la e na tau aveina. Tele me na tau aveina. Ia a le fu i whaapopo mai malisi tangata le a hui le o lona lava to lua. Pi o tūlanga na hui le whanono ai. Ia ai a me pēr ia vai malu o puenga i le awhionga i le tamaita i minister. Ia te iloa ia le taimi o le atua le tangata la tau e fo i le tangata i whaasao. Ia i whaasao a fo i le mea ngaka i whaasao ngau kamanga. Nā kau ese man kau pulea. Ia, le lei. E ta tere o ese uso. O waru whautuanga, o roata mā roi fua. E ropa tu laro luata ma mistari nga kasi nga o ke ro le ai elo ko mā ro le ai atu luata. Au vai aku pe afe a kakanga e shea inga leka. Ia. E fo i atu le malanga le malo. I tutuila. Nai te Samoa. Ia. Ora le mea lea te wama ai atu. E leo maro roto ina ma whaari meisona lea fia tele whameina te lea talia ina le malanga le naru tutuila. Mea sa tau wharongo longo o tū mau pēr le i tangata o le atu le meo le ngu tu ngā me wha. E peia le tala lea na umaua i Samoa. O le whainga tā o le mea le tupu nei tonu i o. Ona o le toa tele lai to tonu ngalwe ngal malo. Ngalwe i to whinga mau lungal malo. O tangata mai le i tapipi. E le tātou tele alo i le tātou lau. E sa oloka? Anga wo wā iei ma wo wharongo iei. E o fwoi tangata i olo wainga. Lai iei to tonu i o i tūlanga mōlunga.
Ai ta pipi. E pau ala o whautuanga na avi e tangata nei. Vai oko. O le malo lea o tu nei. E le se malo ngal fast. O le malo sa mo a koa. E se ko menga e fa paki ngai ko ke mai moko. Wa uma palo ko wa uma pa ia whainga paki. Ka ko mai e whau le malo sa mo. Ina ula whalongolongo ia i o sa mo. Pe ia no whai atu tu le. E le son kalangoka kai o sa mo wanga le mingo ia loka. Mingo i loka. E ke fio vole me kau kalangoa ku ia. E nganga i ia ka mau. Ai se ilo tala noa langa o rua po ele o mau le se temi voi kiro kalangoa. So le vai la le sa. Ma tangata na au i toi ina tangata na au i le tau pipi. Wali liu uma. E la uo le leia. Ka bo e foi longa uso i tono le. Ale avu. Ma kwali liu al ka manga ele. Il fas. Yo. Walu le il fas. O lang talavu. O ia tamo ele. Ile si pa inga le tamo il fas. Ma kwa ile fia to telela. Ile fia. Al to telefon. Pau wale le fala vila vela ye. O ko kele o kakala e uina ia mo ngaluenga mau lunga i tono le omtanga luenga. Eita pipi. Anga whape wakilia kamanga. Kai mingi o koe liliu umaka ka le fast. Nanga kamanga le ua ngai me lunga i o. Le whaalawe lawe solo i me ia le kamwha inga ka kai mingi. Sure. La una utilo iei. Yo. O le foi la tele ana i me ia whale tonu le na mo mai. E vai. O mai lunga luenga. Wa maua e lesi tangata le ngaluenga o CEO o le health. I have 30 minutes later. Ai koe sau, e se. O lesi tangata le mo inga le ngaluenga. O whea le liki mai mei. Liki mai tangata le lunga o HRPP. Lesi fo inga luenga no watu i o, ai te o alua research ai mo waifu. Wa uma ona tau mai le tangata le la wana mo inga ngaluenga le. Ai koe vili mai ei le CEO wale. Ai vili mai ei i kamakiki le tama le ona mo inga ngaluenga. Sorry mo le isa ngaluenga ona le se funding. Away? So le. Se o ke whai a kore o ke lo ia ko inga mea ali. O akila. O tangata ia leo te associate. O tangata na mawalulunga i tonu o mtanga luenga ian malo. O tangata fo isa i tonu o PSC. O whaila iei. Maali ei o mele tule. Nga bili a kula warga kale i o. Kalango. Ke i o koe whai markenga. I whamali atu. Whamali atu. Lei o le mawalanga luenga kama. Ale la pu mai le funding. E mai e koe whai e al kausang fōula e a makarika mai langa luenga. Ai te sila o e tu le pele mena tu. Ma kua i stress ar ka mai kikira. So. Au mai ale tala mai o. Malili e le ainga e le ele ka mai kikira. Malili e ianga ku ala ia a ua makua i stress ka mai ki wale koe fia sau ngi me whai ele ainga. Le koe fia alu fo le e tafao. Ale mela na le o iloa tangata nei le whai unga ia. Le mental health la le o le tangata. Le wo ia i tunga mele. Ai a stress sa ko ala whai mai. Alu whai whiau. E ke ngofo mai whapenga mai e pai e. Ai le iloa. Le o makua i ke le al mela ua whai no le mawhau. Ma le loto o tangata le. Langa po o le ua uma na latu whamtalanga. Loa umai a inga. Loa e wo. O matua sala lau le tala o ia le o maua nga luenga. So le, ai le email ia kuri whai ngol meo. Ai bili atu ia. O laki lo ia io. Nana o alo ia o whai e tangata le na maua lunga i. Imtanga luenga le malo. Alo whai se, o mako o ngisila. Ai, whai o le kuri o. Ai pe 4 milion nga le la kokongi ele mkanga luenga le anga i ngaka le.
Ile tau atu iei o leo, so le ale fo koe kupu fo inge il fo ma ile ambale, bale ting tau si ma ile ua, leo fai mai. Anga waula fo ma ile, alo e su. Al sa ai ave o e kong ave e su. Wa fa ale anga ina longa ingo. Awa e ulangia nge e anga wo, ulangia e tangata. Ulangia e tangata mai fafu, whatever pe ia, sorry. Wai la kau mai o CEO ale o longa winga ele qualify e o CEO. Ale o wakaka ia mawhai kala o ia le CEO. Wai tanga me fa pena. Matua le anga le tamalinga o tangata nei mea nei e whai isamu. Ai pe ele ango i ka tule. Sorry. E bili mai il ka mai kiki. Ai le i meli falle mai mawhaini. E pe la o points nga ngave e tangata le na bili e. E vai nga whai a kor kakale e malama i kula fungo maraning o mea. Ke ia o whako e se mai e mai le o le ala mai e le ngalwin. Le la koe pun mai le funding e mai e whai e le so le. Wa umanga nga kilia mai o ile kapingeka. Umanga kilia mai ile PSC. So Ai mai ilm kanga wenga FMB wo le senga wenga o ngai le se fan so le. E fai ako esele mele mo inga wenga ia pe ia ta tu tala na fai. Kilia umala o ile. Tau kilia uma. Se kakal ngora le melang le wata wor mele. Le mai le tala o le o mai o fatu esele ofisa so upu ale malo. Le fenumia ia tamaitai o ai fo i le ngor tamaitai. Le o CEO nei o le health department. O June. Ia, June maneli i o Dr. Lameko. Se fei sa wala i le fenumia i le. E pea al melna le tau o batu se whamtalanga. Ia. Sa le tau, olo na winga. E le tangatanga ngofo ma au mai le tala. Ale i yo o li taimi e out mai e tua i le media i le mea. Awanga mua mai le kala o Dr. Lameko laua. Ia. Laua mo inga ngalu. Ai kol se fulmi uke later on. I've got so something. Fa malulu aku. E se ia al whamtalanga le ngawak momo. O ai langa whaia mai ngal whamtalanga momo. O le mea lana na taun sui. Ala le mea whako ese ila ia le sui le on tangalu. La mea whako ese a le ka ua mai ngal kang out mai ilme. A whai e whako ese o runga oia. E ako a se whesa o mea nei. Wa le la su e ngai kang kai kua ia. Ai awa pe o ia le whako ese mai. Longo inga oia. Oi le tata. Oi tonu le so upule. E ka kausi. Melna nga mai news ale ori ia. Ai le lo poli so. Oi la so pol malola ia. Ia lo no inga fai la tusi o i le palmia po le fai la tusi o le government. Oi fai la tusi al government lei. Wa ese fai la tusi al palmene. Le ia si pa nga foi le. Ai ese fai la tusi al government. Oi la fai la tusi al government. Afa pe oia. E tua ia. Afa pe foi le oia. Tua ia. Awa la to le. O la tō nei le a mai ia news mai o. Awa o ngalwenga nei. E afu. E a mai tono kabineta o uma ona whamaonia mai tono kabineta. Ai pe tasi alem ta upule pi fai ai ia tule epa i le malo. O le meo le lika auto mo meo whaka. O le lik le e ta uai fo le tule epa ia tamaitai ulisse. Le telefone oi na liki to tano liki o to ana liki o taua le no te le meo le tau o le nature also le natural mea te lo te e tu mau lo ta e te fatto essere se mea no le wa se e te le no fatto esse io le la o pe o le mai le fa news ia na le mai fa me so o fa esse so o por malo ai le no po la so
Ele mawhainga lako kaua mainga lako kama. Le a. Ele mawhainga lako kaua mainga. Le mea sa o atu lepa. E ka kaunga koutu e extent ni al melea. E te tauna turi. Ia. Tauna turi. Langa e whaisi matu ia le mea sone. Wa maku ia le melea. E maku ia le melea. Langa foi. O le walu ilungo news. Malesi mea. O makoa i wha leanga inga lava. Ia le swafa o tole a fua. Tole a fua la meko. Ia, o ia sa. O tole a fua matai si i. O tole a fua ia le lila viali la meko. Taptala. Ia. O mato ai wha leanga inga lava e lon swafa. Le ngata swafa matai o swafa o ainga. E wha melo i ainga. Ai koe o ia o takta. O mato ai wha leanga inga lava ia swafa ma meto tino ainga i to ngā meni. Ole anga kuri rosa si ko ngā mengi. O le bang sero me. O kaunga kuri sa la uri ia. O le bang kaunga kuri. Ma le au tatu vai e le si foi kaimi. E whatanga fai mai o le mistake. But deliberate si le whaingo o leia. Ele ka ilo sole iai sole. O tato wabai e le whaaleanga ina le uri i o le whainga malo le ini. Wai pe whai mai o le au hita pipi le lau tau te whail mele. E tua i al whainga malo. Yes. Anga al whainga malo le taimil nei. Yes. E tua i ala tau. O le taimil nei. O kawa whai makiria. Whai ma besi. Se se la i. Ka mai se wha pe whai meo ka mai se. E ringa mai se mea. O le kuria. O le kuria se. Ka waku se sikana ka fau e wha maoni i le whainga o le ngaluenga. Pei foi la o le scenario le ngo fa to nei i le tamatiti le anga o kale ala ko nei ka ke mala mala mal tu la fun fa makala ka o ka sa o ka la ka ke lo e mam la ma fo tu la fun ele ko se fe mai le ngaluenga ale ka magi ai fa ngo ya lo ke o le nga malu o ava la o pressure ma fo fau ile marka nga le o fe wa i mai o kau o ku friends o kau o ku ainga o fight pa ki ma fia bo le ile position le wa ku so le ko la ku fam kalanga ai vidi ia se vai le unprofessional ngi mea tule ai e se fa lu mai no le me o le apia mai lunga le sauro tai o tai tale e pi mai li ato se kursu mingu ke se kula e ko sauri si fa sa onga me ai sau fa sa onga ata to tilo voi la i ele ngata tata le o to avesi le o to fa sau arga ka foi le au mai wala i nei mo salonga tata fa pe sorry le open ko e video ko ale ia kengele o le wa len ko sui le ma fo fau ko sui fai o le sila me le o vai tu ari kursa na teu meru le o ta mai fai mai vai le malo ma le filifilia o le RN aqui é capta ia pe va inga la tele ia ni tangata e fu e fai longa le la te vai ile register newsletter po le RN fast food to sangolang service o le lava ma le ale pe o le mistake le na fai matanga tele so honest mistake po la lava ko inga mistake o le mistake ia e me foi na faia ma le mautino al mistake diste la su kuri ya la to kuri le ai angi mistake lengi me e pe al tala pole o le sala ai con ia ka mai ma e kau la lo liki kai ol vai ai con ia ma la kele e kau fo la lo liki kai pe ke fai mai o se honest mistake o le ar ko nga me kuri al ese male matulanga la ye langa ka kauanga makua i mai ai o le ia lau fai unga mau fa longa fai ile fai ngo fiel mele mana ta mai i le mele uanga ia le foi ia le famasino nga fale ali le ua ave nga i le ua na ave ia le venga o ile lo yesidi ma leo le foi la ua fai mai ua male foi
le vaenga o le atui le whamasinonga. A contempt of court. Ia atui le whamasinonga ia mau. Ia mau le whoila ua whesiring ia. O ai le tangata na upu se ina mau. Pe o vaenga na tolu lewa ave le whamasinonga. Ave i e whatatari la tu unga pola alwa ia songa na whaila tu whaiunga. La so sile vaenga. Tusa lea keisle mal keisle i le to ono le la vea in bale fionga le li palmia. Ia. O aku mol mau ese mol mau. Aku ia a ke ua leo mai si mol mau. Ai ua whai mau ala mai mol mau. O le wang kong ka ofir keisinga. Ai whale au ngā ina uma ia morianga ia. Le foi la o mai. Le pe in foi a toila utale lamtang. O ser ko nga mele o ir ka ko. O mo se fulu le fikus fulu mol mau. Ai ko kasi nga la ku yo from 5. O le ala ko nga mele o mai ka ko. O le ko kakauronga ko nga from 5. Ala mele tang fai ile ia tangata ia from 5 ia fa. Malo ia le fina o. Lai ka mo fai fa pa ul malo le. E ala ile ba ise o. Le wa umana na pa u istat. Ia fui mono le si ta mai ta ile mai oi. Le wa pa u nga. Ale foi tam fai mai ile in mele pa ui. O no inga e fai lo mai. O telefone fa msingo la yo. Sorry. O le foi e fai ala to fai unga lungo tulanga le a foi le ole. O le tam fai fa pa un malo le. Pe yo fa no nga sili le na le ota. Le foi la a mata nei 5 tausanga. Ma le ngalu tele le fa fua mai ole. Fam sino. Iwa na sa fa i tono pot fam sino le si fam sino sa ia. Le la ua tapa mai i le fam sino le ua mai fa tali. Le ua ave le ua la ai tatelo fa longa tu talo sia la a fa pe lo o le fam sino o le lo i sili ma leo. Taula na lo te ai ia le video le na pu e matu foi pule mai sa. Tauna lo te audio wireless video o audio le na no fo ma pu. Tauna fia i sa i ni pe fa pe la ami o le ngata le fia i le matu foi pule. A o so ela male fa finele. Le fa tu foi pule le na male palenio le se la wa fia 70,000. Awale te tau na tu fa sele mutu ai fa pe ime e ka kaunga mai o po o ai la sa ona ave se fitch fulu afe pe sa ona ave se torsu pe na ave o le form of cash pe na ave o se check po la lava se me fa ia woni te ia wa maui fa pe la sufina tu le pole tu langa le wi sa mo wa fa monia ia me pelo ai wa pelo me sa ko kia sori e ke ma ai mamao kwa i le pepelo me ala wori i e fai ke vai mamao ko o le pine fa mau lo tala le o le sui le nga kangi o manga ko au mai ko lang kangi ai sero la ko me ia male fai pule male file ai apa mai lo ia mal famsino Pai lo famsino ile fanko ve kurkan e o i lim foi pule o oivo o i fale ali la o manga e tatia mai tu al tau uso ma nei tonu ara le mele wa pa ia kusa le window le na oso mai ru tonu he chapipi ina o fai atu le to rua le ave tuan matangi ai musu fam sinonga o sa le musu fam sinonga pe o le winga na tala o fa malama tonu ale na mau e rola va no ai tonu he chapipi e sawa e se intervina
se le matangofia. E o si sila la o e molme ole mese ale usa. Ia. Ele i tupu mo le me. Na ta ofi se famisinonga ia se tangi. E awar ko ave ipu. Ole manao. Ang sawar kang kakangi. E ave tualan tangi. Wa umana to e faia la to wa. Ia. Uma. Daral bele oi. E la kurka kakangi fa ko mai kua o aku le kumalo e mai kua. Ai ngofam ka ofi fa mai. Langa ila le ya le cha pipi. Ole o mai le cha pipi e mai. Usala le ko kangi ya le cha pipi illa to sui lang kan. Nga mea so le. Le me pepelo le fa nga nei o samo. Koi pepelo ia mea tu le. Po ala ki kelia le wali ia fai mai nga mawalu lunga nga o e lo ia mea nga. Le la uka ko vai e. Ile ia se nga o nga o ie. Ale ola ko fa nga me pepelo. Le se nga o ia mea. Le se nga ki keli. Le se nga o poko nga ko ke mai mo ko. A ma kwa fa siri ia o ko le me pepelo. Inga ia fai el mele inga ia pa u le tata inga ia pa u le ala wari uma ia leo ngai e fai ia kangi ia mame e ki keli ala la osilia kula le pepelo ilo poko le ngalo e lusu ia mela na e fa tu le e se le evil le mela wo i sa mo I tongo meia Meia fai, o te le whātua iwa tanga Samoa para o le ibolier process. Leo whaonga mai le hori ia, le e tu le epa, tu le epa lea sailele mali le ngoi. O isi vaenga le tonu I le tapipi. Makoa ila ko whaonga ngā mea ia e a teka ia le memoi. Talo whai le whionga le li parmia. Ia. Malana kapeneta. Ia martatu whainga malo I te mi. E ia lo tatonunga e awale tua I le mea I loa e o lo tau whai mo le manuia o le atunu atua. Lea ua na vai atu maua le avanoa le li parmia ma le vaenga a le soifua maloloina. Tamaita I tau soifua mfo mai. Ma ta fia le whilo inga ia pei o nai vaenga I o whainga fau ia. O le tau mawhai o le taitai o le malo ia maua avanoa ma I latou umalapa o loo ngā lulu e tangata ai mesi tangata whainga ruenga le malo. Sa. Na maua o avanoa te tano I le fōma I tipi. Na ia I le fontanga lea. Te au whai mai mana ia I o latu fono. Te le fasili ale afionga le li palmia. I mea tau whafo mai, po a uma mea ia e mana umia. E pei ala no whai atu fo le se te mi ua whanu. I nei fo mai ala le tau mawhai ne. E mea sia in emergency. E ka moa kwat fo mai ia mao mea ku kongor kanga. O inge. E wakule mai wa le vanga set mai le. Yes. E trolley fo le e mali nurse o le tu woi. Au ngai fo mai ar kaimingi. Kwa le ia se mea whapenga. Ma fua mai al vai kaimi le HRPP. Wa fiu ngai fo mai e whai e. Fiu e whai e le I CEO. Fiu e whai e lunga le I mo meo o mingiska. Ai kasi kala mai o mea o mo ngā whai e. Ia. Kusa le le amal me vole. Po le ale le o lau kamuka. Ai ale ingi me whainga lunga. E kele me whainga e whai e se mea. E whapena o malama mea. O ka maiki ma whau mai lei. Ma kua le ia. Ale lau. E le lava me whai e mea. Ia o tana no atu I whau mai kipinga. Kasi le mori le ola mai le whai e ia. Le whai e ia kaukonga. Kasi nuka wila. Sure. Kukuru ako mai ale si kuon whale mai sa wā. Pe ako ele pawa. Ale whai kaukonga. Yeah. Io. Leo au tango e tau atu meia. Sa ule mana o vo ele o te tanoi. O latu ne o vai e. Wa I wha le kongun mela I Samoa. Ongo le wali I e ngofo lunga I le. I tūlanga I.
Em ko I whangongoa I whamtalanga nei fō mai le whaima. Ia, saule si fō mai mai le mai ngi. Nganga mai ako le mai sa alu fō mai su el me e ngofo. Ia. Ia. O se mato ai na no fō mai. Ia. Abai la e tunga mei. O ai le operating ia le ia mei e lunga I o le admin na le. Ale lau kua ia le mingiskao o falmai. Mai kua me mingiskao falmai. Ale ka ma fai mingiskao falmai. E fia I loa mai kaka ia le operating a mei. Po le ako le process o le mea. Ale ping ia la kou ia. Whaikaria ia le fōmai ia po wheme alu ia. O whaku I fōmai I lena sang. Whaku mai o tau. O le mea iaso ia e se lo fia I. E sau le, peifa o mea o conferences ia le ta te aloi, ai whapeo le, watu tai te le malo o I se mea. E ka kia laku, o ia le taxi o. Ape sa o ka taxi le mea le ka ke ngofoi, sei tulo, ia le hotel. O ma le conference, ko e laku taxi au o ma whakong, ko e sau ai, o su kong, o ka sau lo I lo kai. E peo le tūlanga na I lau wa I le mele, soli. Ma kua le ai, ke le ilo ai admin sia, I think, o lai lau te malama. Lau e lau ke ilo. A e tunga tala voe le, I si o sika ko kongu e vai mama. A lai le ilo po le, ai a umar kupele. Le fa, le ia le, ia le mele. E mela na e whai atua. I to tono ai I le health. E te tau on matua I whaale leia le health lea. Tūlanga le te tonu I le mtanga luenga lea whalmai. O te au ia, e selo olo whai le minister le ni. Te le o meo lai tau mwhai minister kau apo mai po whea kongu le mele, au whea le mele, o whea le mele e le anga mai me ia mei. Ia wale o whalo. O nā le a whai le whale mai ngai tonga I mato. Ia. A e la lo tatonunga. E whai loinga, me I umai ai. Ai koe renovate ia le. Ia wai lua melen whai mai ia le fionga le li palmia. O le renovate o le whale mai la mtotua. Pe kala umalo ilana. Ai koe whausia si whale mai. Ia, o le sioki o fō mai. Ta sila nā mea. Ia, mana e fōi ia whamtalanga fō e nai fō mai fō ina o mai. E whapeltala fō mai. O le a whau ngai whale mai I tua. O na tuula ia le ia o isi fō mai. Ai a o maila le mai ki ngā inga I ia pia. I mtotua. O le lava fō mai. O le mea la e kong koe whai. Koe o al mea kwai. A mai uma fō mai I ia pia. A o ani ni mai fo ile ngase vo I e pe o fulu ngai ngase nga. Ia operative fo la vai o I ngai tau si mai fo ia la o lungal malam la mai mena. Ai a mai tinga inga lorka. Ia e sau I o le il fo mai. O le no fotu fo mai. Ia pe o tulanga na vo le wa o tulanga na le. Wo vai fo ia ngai fo mai ai mai sel fo mai kip. E lusu fai kula alu le aso a koko al malpoko al Malaysia so ai kifa mai makua I le lava. Wo wa ia I mena. E pela tulanga na. Ale la tau le ngai nai folta tu malo le nei. Malo faftai mana I tele mele ua pa I tata no. Leota. Tala noa I le mele o na te no foi New Zealand o te no foi malo tele, o te no foi America. Na wa o malo o manu malo, presidente malo nei le I te midei. Fai loa I por kalame a Donald Trump, mo le atina o malo. E te le o toe whaalongo I ai
le tua Democrat. Pau le tapenanga Democrat lo fa temini. Tapena fo ia la tu fainga morisi fainga parota. Pe ta i ta tu tunu stama ia tunu wa. Sitama isa mola. Lale me o umi e na forward war ta marole ile tu. Ai fisilia i tangata. Lame o umi e na forward war ta marole pe o sifi. He seems like an untouchable person ile aia letu. Ape le nga fola le ta ua talano. E tu salama pe ta talano i elanga o tua tu nei me uma. O le eli mai ar me ina ia. I to ilalo ale le malole o tura me timi nei. Na te le ale o tatu mafofonga. O le atu nuane mele ina ai tangata nei. O le ame ua le mawhai ina se i malo te isia e pe o ua te mai e whaaria mai whela i lunga o penga te whai. Ai o se i o e malo se i lata fo i lisi lima tau sanga se me umi. Vaila mele na mai nei. E tautala so o to ina i le upule transparency. Accountability. Good governance. E tala noa i puia. Ai lem whaino na whatinoa. Le ala ua fo i mai nene malanga le mai tutuila le nao. Au mai lo transparency mai mea. Toi wha fo i tupe malo. Wha tufa le tamau ainga na lato mai malato. Pa ia la ua asau au mai tala wha wale wha mai. Ele taua i tau na mea. Lala men kadia ele koe wha fo i kupe mea nga watu. Ai tasian men tinga i to ina. E le mawhaino na whaia le meta o transparency o mea. E sipa o i mea whamaniwa whape. O mai a tufa i oe, fu e ia la tua tanga. E au noa mai le loa le tu, le whafo ia tupe le tu nuna watu whaatino i me malangai. Le ala u wansa u whaia tu le transparency i whamanino le upo e masangi tau talai. Ale u e lunga o penga whailangi le fia. Mata u valeina foi le fionga le par mi o tu le mertimni ora tangata le ua levan de tau ese finga io ora taimia e mai to inga finga a mi fa valea i faiso fa to a au ina se mapsanga ola tu le nga foi la tu tala no e fe ima o ale take te tu tala no i de melia finta foi la ona manino malama tau tala so o le ngutu le transparency. Aina tasi ar te mina na transparency mai e le fiunga le di pare bia meo le malanga no o tutuila. Tau wha i le fia whalangua ka lai ar me whai. Whalangua tu e makena te whaia. Tau tala i upu ia, aina te le mwhai na whatino ina. Tau la ngona lea. Tau ar tatu tilo. Langa pe ua mata ngā so le. Whanongonongo foi tutuila ia manua. Ile se me matango fiele nofo matau. Se yo ana nofo foi matau lele umar fale tutuila manua fale fono. Yo, alona le lango ina le malanga na o fatasi ai le ao le malo man masiofo. E fe ia na teletelina o ainga ia. O inga ia ke le penga ke kalia, penga ke le kalia po le lava le mei. Le masanga fe au e manga vai lunga nguku mele le uma fala tutula manu. Yo. Ya, to fina ngalo di idiota. Ole toinga fina ura fina wel toin. Pe o fina ka maki foi. Ole o fina mo ya se tangata e fai se mafufa. Se tangata e se to fa ma se utanga. Fina ura fina mo ko ingale. O ai ngā mea o le umma o le mauta whono iu. Ia o la ka ko whiau ia. Fui lanu. O la ka ko pisingisi e. Wolo koa ia tutuila ma manua e whait whalenga. E le aia ma se tato pisingisi e le mea. O le mea tā ua ala mai. O le pala ulia o le malo le na au mai.
O te lo o tinga to ina langa le a moia sanga palaudia. E le mea tonu leo tala o mana fai tura te ita tala iai. Ono sa i vala aulia mai nei i le asfana o king o tupo petania. Ia. Ngala. Waila a le palaudia mai lo ka ngofo lo ka we fai palaudia la fui. Ya la fole e fai vai. Sau ka ko o le mo men ma palaudia yo. Da va penga ngai fa fika u lian me el palaudia ya. Ole tulangal na le o vai el toina. Wale al ko inga po ye ika yang kala ye fai mai. E sa le leia. Ino ko poli. Pe fa ka mai kiki la kiki al fai ngoang kala. Wale ko poli el toina. Pau ale mela el mavu fo inga. Ia pa u le malo le ine. O fai so. Ia lu ese ia lauli el malito. Malitofi palmia la ine temin. Pau nga fa vai le ol mafu fau le o mai. La ko mai ale le la te tam fai men nei oli ol fai o fam singonga ngeima o le umale ori Ia. Ai o tele au se me fa valvalea ma o tele au po isi tangata e fai nei to nga me fa pe ma ko ka fa au ma foi fai il tala au ange ka kolokea le porkiki langa ke o ku ia le sikam kako kalango au kako wo ai kero ke alo le kungal porki ia I karo le skam ia nga na le wo ia baila el fa no mele wo ye e tala ula bu ile mele ai wana ti o fai se me fa pe il to ina po se le woli ole fa no na le wo ye il mafufa tala ula ye mene ai ai alta to lena te amana ia mele e alwan foi lo lava o mto I siu le mafo forta foi le ina ia moria lo fai lo se fai unha ia ai vai to ele o lo tunga tulanga na wa tango lima lo tata ia fai lo na ia te tau e kango inga ia fai se fai e pio fano nonga na ni te ua fai nai masis ia tonu tu kilo leia o me pelo mama me o le tu fa lenga tu o kala uma le fai mai ka ngo transparency o ai ngo me o ngai ngai fa ka ia kala awa kalwang fai mai nga me ele ai ya mangame nga kupulo ngai vai kai fai ko kasi ngai ia fai uma o me o mangi fai mai ko inga ka ngo fai el malo mele o ia ko ngai fa ka le tuenga ele se por kiki foi la mele or ko nga pepelo le wo ele ma wolung or pepelo ko inga le man kamai el or pepelo ele por kiki ele se por kiki que te fi nau se me ina ia le ele malo le te vai atu ala fa le tonu mai o ngai fi ngau re ia peo ina ia tunu nei fa ka el mako el national ia le si afole o sa el national na vai temi le si afole on malai vale ya ku mai la fi nau mai lo le pala to ma ko ku I mai le pa le I assets al malo le wa makanga sa mai o tu a fi ngau nga por kiki al ko nga fi ngau le fo le lo que o ka menga ideila al me ko nga ka pepelo o leua na te leo I le whamasino o tala na le na mai ni latest I whai unga a le tamai tai o Rosella Pali a me le ava noa e fo I mai le ngari le mai pe fo I Australia ai tu mau pere te leo latu te le tari ina ai langa o whai whai unga o le tala leo o le latu mori mau ele to fo ia tu le ngari ta pe tu pe fies fu pe lus fu pe tor fu pe limas fu afe
ufiana latu afapen sosoni ini si Samoa tongi tupe em fena me ngari tam fe tongi tupe ai le to pia o concern nga leo ale la para o faile fai unga fa masino atu me tai rosela pat ia po pari sela ave e grant le avanoa e mai ia la uai fafo la se fina ngalo si lo la ufio i tulanga o famasinonga ni o back to back ia i fai unga famasino lo tu le metimi ia tele papea no fai wa afia umala tunu ui meni ale oli o sa ililema bangkamai na bu fai na fai unga ia alala mena le ona le fai unga i tangata ia kaloka ai le ingi yang sala ole e masalmi le mo le na le fai unga in si vai nga ia na len kaloka alai oi i Australia o lato o lato ai o le ala le tau o le unga li le ala le tau o le si vai nga lai kaloka le kimi ia te mantu estamos king fai popo foi sa fai foi la application fa pe ia na tonu ai l'Italia mai ai le alo fortoina nga la king fai popo ile maliu o lontina ai loka ele ialu o maliu o lontina o fela le me o ye se alofa o ye to tonu tangata ni ai mashar ko ina le a te fia foi leota pe o i le ia king fai popo Poi apa itu ina mai le criminal la polo. Ia. O ina to activate le criminal la polo. Ina ia satia lava ia nera abe ve ia termine. La tu foi la tamo ele. Ia tamo termine. Ia. Ele o faina o tero lo ia pula tu langa ai tau na baba ia fa masino. Fa pa lenia la tu fai uma. La so sile. Ole me tonu ana e te sauno mai. E kaung whapaling, awai o lesi case. O le case lea e te tau ona fuanga, e le case lea mua mua. Alo ingala. E le o fuala case sia e lua ia pe tonu pe fa. Le na mua mua. Awar me o fai alfa i unga ia alfamsino ia, wapea ia. A o le fuala i isi case sia. Lea o tau mauai tangata ia i o. E se lo fa no il toina yo ko isi alofa. Na tala sa o. Ne ko isi alofa toina le. Ma mau to fa ma le utanga o tangata matua. Ye se me. La wa le fa unga ia na wa uia ila mai tau i. I matua yo fa no al toina. Pai. O so ia. E o nei vai temi nei. A maliu se si ole matua. Po se uso po se tua fine o le panka. Ia. E ai ale me fai na amai tua e o mai ale o le amai. Ia. Ia awai i le toi aso lontina po lontama. Lan me no fai tu le pai o le tama le o king fai. E ise me. Ak sa o aloka ale sa uni te ulontina. Es se le fa no. O feo i sa amol te min. O feo i le fa kirsiano le natin. O se si foi o se si o le wari ia se fa ku au ki ko. Wale ai. Mel na o ta ilo ai. O le wari uma ia le ai o i le kure. Le ai ma se ko fa ma se ukanga o ko ie. Le ai se alofa. Nga le fa le anga me ale me ale wari ila ufa. Fa le anga le malo. Fa le anga la to ita te le palmio o la uli o malito. Le wala yung ai kam fai fa le anga me umai. Ale mela ka ke le fifia i. A ora ka mi foi le fe kau i ma. O ka ba le li foi le ia fa talo fa fusi. Ye se ro wika nga ko nga me. Sa le. Ma ko pe pelo nga ko nga pe. I ka tele ro po lalto nga ta ia tu nga ta i le olangal nei. Ai mai se foi o samo. O le no kevsian. Bola operator me o malelo. Ala me lo i.
ia o whataitainga te leanga, le au mai la ori la lai lunga iu. Le walu umar ko ke le lau iu. E lo e tu le pa, e mate atu malo o tari, ai mai i folo selina. Pe foi le e palalangi, foi le kamaki wai. Ia, i. O lau ke alo ai lumbai, o vai mai ngā ole, e muri muri a kala uri ia mawhai ika. O mimilo mai lo e, o whake, salis, o lea. Ala e whai mai alo o kalia, mai o, it's alright there, it's alright there. Ai o te menga ingon, ma ko whea whai mai a. O langa o mai whai mai au pe tau ke mga oi. E wakula ako e whai me hoi o pe pa ila mea. Ai le inga ka whai ngā ruengai o le malai wa alele. Sure. Eo, o koe la ala alele mai au whai e lau lai kinga. O whaku vai o rua. Au koe maua loa o rua o rua koe whai an mea ngai. Nga rua wawai le me ki rua o ie. Oilo. Ele, o ki rua mai pe pelo ka kai. Sure. Ako nga menga o ko leo su el lingko nga luenga ko ki whainga luenga ima ko e whainko maumang. Ai ko mai ngā oi ka kai, ngā oi kupe ka kai. E wharongo mamaya le sia ori ngā olai whai lau ka. Au ke vai au fu. Pise kengi a koa le ori ia le whao ngā inga. Koa le anga Ia o fo le maki. Sa vale a fo lo kari, le sia o kari makua. Ai mule mule a ele sia ori inga. Ia o kuyo. Wa keila wali i wharongo ko whasa molo o kari o i le si foi le ota ngā ku foi whakau. Wa keila ori ia mimilo loko yo. Ala wa akaro o kari wha mai o. Whapea ala ori ia i o se pālangi vo le wa muli muli mai ai o mai vo le kau. Po le ala me le kau what. O le tūlanga na le wo o i sa mo le taimil nei. Sau mai ai lunga le pepelo le. Le wo o mai lalo i le au laiki. Ia. Malo fatai e si kam ka ua inga o e fia tarno ia. Ia ka elo le si ui o tapu kalame. Ole manai ole bena o mo o i Samoa ia ona inisi fo i alo le tunu o atu fo i batula to sosoangi to ole no o mangiangi i tu langa mo me tau e tau talonga e pe o polo ia toninga ia le nai toa a kui le ta alo i lolo i le Chiefs i nei amato i le super 15 ia pe o nai mena na o mo mai o ia malesi foi me bali ai no latu o e amato ta fa na langoto latu fifi night au te ia le sau ia msalo le fa fo mai le fiongo foi a fo muina ia wangalo ia te ulo na swafa foi le tau lele ia o lon swafa na watu i faila tu faia latu mtai o Samoa te o fe mai fia faise po stata ona o au lesi tangata e fia tele lua pokalame ma ia matulepa ia maku ko ale ko an ma ko inga foi ma so ko kele au fans so ia fa pena foi sitinana ma filo i pe o no e po vai tele uta na ma filo ai o te foi ale tu fa malo mai fa tai mai pokalame mai e wat foi alo fa nga ia tu lepa aftai pena inga mal pokalame e fia la vai fa longo mai ta pokalame ia ma si sta si foi uso na po el mata ina el farfomsing ia plana ia na fam talanga mai e sero fia lo pokalame tu sa wa fam talanga io ia e pe ol langona na ia tau ia mal to tele na uso ma tu fa fine na ma tu filo itina ma ta ma io le au matua io ai sa vai io e le au americano mai no foi na matu io te foi ale mai fa sele o le ka mai ka ko le la sa o le ia mai e mau ki maka ele mau te to e ai lo pokala me si kai me fai alua pe o le lo kai o lo pokala me ia mana ia na ia va ia le o le au ke whenua i mo whakalkali leo sau e loka. Ia e whaftai le lofo le tua. Ia toi whai wina malmanuia i al mātou whainga malanga i o na malanga tu uma i al mātou ainga. I nofo i al nofo ilo o tali i matua.
ile ai no mua lai o e lua vai aso talno o after to ilon vai ngale ma tu fo email ia le aso lua il vai aso nei yo ia pe o le tulanga na o ia le il fa pisi fo o tulanga fo ia o ainga ia me se fo o nisi fo o mta upu fo in tawa tu o ia na lua tol me tasi ia ai so o ki pe fa ia o alo fai ia na ia ele mpai anu ta alo mai me o fala velave ia e fatai le tua ona e fa mai ala na pule fa so vo le me fai on fai fala velave ma tulanga va pena ia ma ua e foi se tulanga foi le ai e tal no ai tapaanga o lo fa peona mata mai mo mai to tele ia ele mpai no lo ina tu la tu sof ia e o foi nei New Zealand ma America na foi e vai ngana no mai nai i America ia e o mai foi ia o mato filo ai ma o fa fitai o fa talo fa ma fusi fai mo so le la o ba nei o le o tatu filo i la vai ia ma fai mai ala to fotuanga vai o ke o loka oi ia la o ia ma ko ele mfenga loka o langa le asa o tala se o fai o le fai mai sa o aka ko kala ele foi lang fe kai la ori ya lang ala sa o makala ma tu le pala fai ma yo ya to ya la ya le ya pe o tu lang na tu le pale mana ya tele le fa fo tupu le fionga ya tu le pupu a Brian Lima ya le foi na fa fo tupu ai masiona usola na le na mato mai fa tasilvale ya talo yo ya talo fa to foi la fionga talo ile nei foi tu la le aso wa malo le vola talo moto o fai cheche ia ol vai aso la nei ol vai aso no le e fai le o pe o tae le fai le o le palmia ile il malo okay papel versus fuono ia masalo la ol matal nanga na male wa voi product lo ia ia le ilo tangaloa le mamai na tu e alu ile whainga nao le ia pe ala le so ia masalo ala le fulono masalo fulono ia pela ona mena le tupu sa mo te mil nei ia o tele ia mtangalo ngal malo le wa mata na fai ia la to fatatanoanga foi le interviews okay no ia io ona o le foi e foto i mai le tausanga fo le e amatalona recruit malapa ia mtangalo ngai ia ana o le falma ila le wa sa tu la to CEO na wa to sui ela to CEO ia au board foi board se mtangalo ia o le la wa mata fo ia na fai ia interviews ia ma application so ia la wa batu mo le la tausanga fo tele la board sia wa mai ala to falau ilo i e batu ia application so nei le na whangatai loa ia application so board se lai mana o mia in la ko directors directors o boards na ia pe ona mena lai e tupu sa mo te mil nei i la foi le mai tau mala u fai tau atu ia ma le tulanga foi na matu tano ina i manisi foi ia me se foi le afionga te maita i minister pe o ia na mai foi inisi o information so me yo boards e apply atu ia to tele o tatou ia wai me fai foi nga e board member yo ia ona e fa tau atu le te mi foi o fono ma menga o boards okay mai foi na nei na e lai moa manoa e sel mana i o whainga lau whai e te mil nei i al tatu ia ua whasafua voi lea ona o le mawhau voi lea le malo o tatou i e whafo le tele foi le sao lea bat to tele le tatu malam angai mene o boards langa o tatou men nofo lungo mene o ai mai sa me o lotu tele o tatou o le nofo lungo boards o lotu tasil na vaenga pito sili na sosoani il manam na mo tatou nei o atu o whaonga i me o boards pena tulanga na vole le no tatano ia ula to ia si vaenga i o whaftai fo ia ma
Mafaufau fo'i nai ia manoa whapena, il taimil nei. Ia ve Le mapua members, ia. so vainga lau tele, ta mulina e, na so vainga lau tele i le tau soifuanga, ia male operation na le malo o lo angai temi, na so vainga ia. O le tau ai o soifuanga i Samoa i le mwhai o na suia sisi langa, o le tau o le soifuanga o le lalangi atua. I le na o Samoa. Yeah. A le mea pito sili no fia ia. O la kwa te atua i le si tūna o Opol. Au la kwa e whakau kalo i siau kamanga. Ma, i o lau atalo na mai, e tau o fie. O le fianga i e tau, wau ba ai le tupulanga. Wau e whai mapuna. Na manga i le whatau. Ia, wa tele vo il me mata. Tele le metau sami, le metau mafa lau mau le temili nei, tau ngō fie. Tau ngō fie ia na tau ia. Lala me te apa fua i le leisa mena. Ala lava e ai leisa alto e nisi o te ngata. Peo masani ai. Ma nei al sau o le ulu lau to e sau ai. Ta tau i o atu sofo. E pea o le ulu lava la e ta te tango i ai. Vo ele, ia e to la i titi ala na tangata lau baba i ai o la lava e fie le leisa. Alto teli, o to e fo i al tātou tau samile sa moa. O le mele o le avu, petro, le mele o le zingi. A tou i fo i le whawasenga ina o le pingsingi nge ia mātou, ma o tou ia masamo. E tau ngō fie ma mau Samoa. Le ala e leina whaila o tala le ia Samoa. E le ingi moro ways fo i le e vawe umai pingsingi pe oso i e runga. Pua nari ke siang. Ioi. Awa o le sawa ala mo lau tā vale. O le ai fo inga o le pingsingi tā vale. Au. Ia, e tolo a. E alu pe lua vai aso o e tolo e a. Ala e fukua lui fo le afa lau tā vale. Ale mela na e whai lau tala. E le e o le pingsingi ai e Samoa ia o le matua i whamamina la mo Samoa. I le tūlanga la i le pingsingi Samoa. Pea whatustus atu e tunu i e whafui tātou. Sau i le mo meo o le paua. Mana ia fo i le tūlanga la o i le mele o le whai o le cash power. E te mauti noa lele iai. Le au whai o lau tupe whatau i lau paua le neiva yaso. E whikala i e fo lele lau whataunga o lau paua. A te lea me alu tono le whale. I think o le whale tonu a lau bate kia la lai o na whale tonu o i Samoa. O Samoa fu. O le e mawhai a na ai mai seitulo. Mai i le land. O le aska mai mea ho le. Ia, seitulo wa. O i le vele no fo. I mtotu. Ia le land nga fo le. Ia na whawhai mai le maumanga le awhionga fo i le. Le awhionga fo i le ia whamatu. Seitulo le sofa. A whawhai mai i whai matatonga. A whamatu na fo i Australia. E ngā lako ko kōlanga maumanga inga. Ia. Ia, a vai lai. Ia na vai ala i lea fo le whaonga. Ma na ia fo le. I laua mai tau i. Au tawhala wa lo whale lo mota. Na e tatitia i nā ia mea ai. Mana i. La leo no se tangi fo ini me taunta. Pau ale me e tau walu ele tupe o se me ai fo le pe fo le sumi. Ia pe whapela na le inya moa le inya ia. Ono fta foi le ia ai le ngi me fo i whape e te alu matua e whatau mai se povi a ko po se e ngai whasi mea e alu le 5 suta la pe 4 suta la ia wala walau le tamaftanga le ainga la tu ia e whai pe ola una pa ia Samoa e ala na struggle tan Samoa ono le fu le ele pe o tatu ne tupe me uma Samoa ia fa ana ai fa ali fu ia ma ingur kok Samoa pe vai isau koko lo fa pe na to al fale ila una vai ai
tulepa e ala utala pai e Samoa. O le ko ke ngofo ali milion o kala ali. O mtoi ngofo vo le pa wa ya tule il tangata vo le ngale moe usu i ka o alu ia pia alu ngofo pe moe aka vai akua ngofo ilu mal falema maula e fa felang fa mai extra cosa mo ala ula e mol le kupe fa ka o sikale ki mol kupe e ngol fong pia ai le mol kupe fa il me ala ili sang kungwela ba fo ku nga beng ya ai ola una to analyzing o sa mol te mil nei o le mena matun no fo e onele ele tinai le ngali o mai loi in Chicago o fa taule le fartan malol na eta o saba i lagoon ma na ye na ye e next door la ma langoto le hotel langoto ma na ye o le sami na la sa i lalo sami le sua mai na ia fo le location ia na matou no foi le ina faftai i le tua ma na ia tele ia ma na ia fale o Samoa telepa ma na ia lagoons ma na ia uma le lei foi le fainga o sa ba ia e lau tal no malango polu ia no lato no foi i so matu ai o sa ba ia ese le matango fi le fo wa tia e fo ia ai ngai sa ba ia ma nei lau fanua i sa ba ma me uma ia lau tau whānau no angala i upo i tua i nuu i nuu ma nuu i tua i nā i vai tele uta ma nuu mana ma na ia ma na ia whale o tangata ma na ia le mamaole a pia lai sorry ko yo ko whaangoa i whale lai kuku ia pia o le kaunga kala i lau e toi fai whalia ma toi ia e pilau ia e mantua o pia le tau atu mai e to tele o atu e il tau langa i whatau ma mena ma nei le tule au toi vai ala i vai mele i vai ala ma watu ai ngā i o tau me sina ma nei a tele i nā vai mele na i amatu i te tonua e au tafole whantingai mu whasolo na voilele i anga i le whansapopi ia te lea se me tau anu toi whai whaale ia i whale na ma mota na i na ia pio lau na ba ai au nu i tua tua ma nei alava ma nei tele ia nu i tua ma toi le ia ia tau singa i tangata o la tu wafanua ia pio lau na toi so atu a ye se si o lo fa peona sauni e malanga i Samoa ia ma nei ale ti anga i tua i nu na ia ma le alu le anga o i nu ma malvai melna ia wa tau ai nga uma ina al vai melna o tele ai nga lo no foi ia le fanga ia le tu maua ia el paradise ma malvai me umalna ia o se una to so atu te min nei tu lepa ia ona o la ia le faftai tele lava mo le vanoa tel tono le lava la to e fo yalta po kala me voile i tai masani pe a to sai mal finangalo na ta tel no ile ni si fo mta upo o le e pe ano fo ya e sili aku ka ko lo i fa fo lo me la upo yo wa ke fiu le me su ele le news e makamak ia pe o la na to eso so atu nei taimi ai faftai tele ia fa manuia fia tua i lau sunga tu lepa ia me se foi le falkua ia a pe vol no falo ia va pe vol na va tu foi ia al faftai foi sunga fa fenga mo la tu faltua ia se foi ale lo sa mo lo fa pe na mai mo mai il ta pokalame ia anga masangi lava na yuso i lalo i i lalo i Pack and Save mato i Mount Roscoe ia Juliano Price ia male maenga umal na e Mile Hooch
tai atua le whaafunga mai, ia te lea na messages no lea wali inga ia au po a whio toi sa wai, ia ai whaatai o lea o maua lau e tatu toi whiloa ia, i lungo peau o le, ia, siau nā toi so atu te lepa, Malo, tai lau whionga tu visingano, ia o te manatu fwoi lau e whaamatafi le tāso, ia ua telefoni sau, mai fwoi tala mai sa moe le whaafunga tatu atunuu, ia te loa le vai so fou ia le atu e fatua i le tapu kala me pei o na masani e ilo na te masani mo le te minei whafti tele moro sau i le tapu kala me ia ua lamba le longpu ia o lo tatu atu i so si tafa o le nila o langi ia maso se vai maro fo i malanga manuia na ua toe na ua tu whanua ia whiloa i mainga whamuli atu ia te atunua leota ia maia le au whatofa ta whatofa ia si ia unia fo i le vai aso o mua ma whalwal. Ia, mole atu le whaaftaitu lepa, ia, whatofa atua i le malu le atunu, o lo whapeo na whaafunga mai, mai se fo ia tūla toa o le tātou atunu. Ia, soifua ia, tu lepa. Ia, soifua, soifua. Whiroa. Ia. Ia. Ia, le ua fia, fitu minute te eri tula e valu, ia i mātou California nei, ia i tertonunga Samoa, ua lamba fo i malaptou tua seu i uta le vaa, ia a wā tāpenanga, ia mō lea loa o i sā mātou i nei, i le nei vaenga lalulangi, ua anga i fo te mi e polai whalama, io matatauta ina mo le fiafi io ana whapea lea male io e manuia tele lo tātou atunu o Samoa tau te taapea i nei atunu te tele ma nei mea tātou te au mawai ia ai le whai ana ave le manatu ma le loto i le atunu ue pele ia te oe ma tātou uma manuia tele ia taita i o tātou atunu manuia lau whionga i le li pare mia o lo o whaim taita i o Samoa i le nei vai tau ni o faiva loto tele taliti ngā o le soifu le ola tau whaaleanga le ola tau whaamatau o lo whiangai ni a tele tatu tue whilo i le asfua tau i le pule alo fole tua te tai e lu tu sufua malu ola mo te minei soifua mai manuia